Malo va Samoa. Wa ule ne yo kas futialu. Awal suia ngila wa le kio. Eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Vevela a. Lo se fulu minuta o te ni lai tula e se fulu malelua i le ni fo ia woli fa malu de yo la sunga fua la so fa ni yo la basino novemba lua fi lua fa ma lo so i fo bawa malelangi mai lo tupa ia ma lo tu malu ta sia o lo o manuia me uma mai le fa ngola via so si o mai foi il riva e se fo wela kan te leo le ma si na fo we pe ona tanto waulia ia lona so lona fa le dei o mai o ele te mama le tina ya o mai le ainga o mai le do fualo ya e la vantu somdinga lo tol fai ngol ve yaso ya benga uma lo ka longa ai fo ale o ya le tosa mo ya male o lo peleki ona e to fa ya la ile ya malole on sai fa malo antul telenga ya ti pe o yele tomba tanga mai le tai ona lila si uli me fo i stimule ma wantu yele ngat wi le sunga la ya divine ya matu sanol tai ona fu tu ya Natasha va e luva before ya ni fo la ya o le utan tu ba tai le to o no fonga mo le por kalame o le hawo li ma fonga mo si uli le tu lai fa e le fia na nei ja tale fa to lunga sto tua si tu le sa Radio Samoa ele sanse luo le fionga ya le antoa pesita sever ya ma Isaac Bang si really to life fitu ele fia nei dalvantu au ona pa ya le tua sa la ngaina le upu fola ile so nafi mala sto dai ma lo ya to le on side ma lo le talo ya la nganto leo tanto pa anga masani ya o tamama tidama tua todo monte malau todo no fanga lo to si lo to soifua ya bi se fo tanto o fa belle ona down fi tono monte ngase ona o mai o latino ya usta ia fo tuanga ali mo tai fo mai fa mole ya mo tanto na inu tanto fala au le taimi fa mai inu mo me ai o lo winga fa so lunch fa so me ai ya ona inu ile o fala o fo si le basso si vanga na wi so fa longa fa fo mai ya on fa ya le o le John ya fa i fo to mai fo mai ya na fo ha ye le le porto ye li to mai tai fo mai ya ma o ngai le fia to sanga ya la wa ma wai le to mai manga va ya fo e to si ai un tanto so fo mai no lo ina ya fe o ngai mo le vanga ye so fa longa pe o Dr. Mangele ye le se me o ye ba wa le to fa le to noi o ye lo fa longa na te no fo mo se fai unga le vai aso so le makua maka uki le fai unga le vai aso le sei ba vai atu nei ya tonu wa masani ai le manole tonu le la i mangele ya fa pe fo I o te huhu ele tulanga pe a sa uni ya ta longa la kapili ki sa mo matonga e ui ele ta alo ya sa mo matonga le fai unga le vai aso fo le se ta longa la kapili ki ile la ua la vai va ai matautia le stona fa ko a over a le se fua ia po ni fua la popo pe oni ia lava pe ngi ia solo le la popo o isi ia so o yo isi fua io no bisi la sto na ia fa ia fa la sto na no so to ila lunga le awal o ti tu I manuka toli na manta to fu io fu ala ki fa pe o ka fo o fa to ta vale mo fa mala mo ta va o mala ia wa wane wa fa tu mai tono le ta vale foi le arunga I lunga ia ele nganto le na wa ile fu afo ile o la wa fa ma wa ile wa pa le tua ai fa tu le pampo le ta vale le tua so le ke wa ye ku isi fu so le e pe wa ye solo fu ile la popo le mata uti o le makua maka o ki o le rā popo o a tātou fu ai wa maua I le rei vai ta
Ia ele tio ses ia ona ole tulanga sa yenta po inga tunu e lua. Ile talonga ile fiafia la stona ile vauntonga ma New Zealand. Ele ngatu fo ino le tantu talonga to Samoa Engilani ile vaveao ananafi. Ia talo sia ole da uma mai fa follow le fiafia ia malo fiafia ia o lo fa nga le malie ia me uma na sa fa tu ulu lo ma fo fa talo sia. Ne lo antutu I fa for falsa ai anu malo lo to mama to no falsa I fai mai ale la unga ala pa war mele kala ngoma ma fo I or ka longa ya antono I fo ni su tanto lentala do I fa for falsa fo le ka paka ya nga kala ngoa ya le ka longa ai di papa ya ngi mong se vai la ka pi mangi ya ona wo mana sila mau tanto mai mo se fi ka ko kala skai ya e fa antala vantul pol kala me la ngoli ma fonga mo e lo ma lo fa no lo ngia le la au mai lunga o tilo o le vanga ko fi sila ma ko fa fonga ia ele tanto malo le sai sa mo ka wo ngi le fonga e oi to telefoi la ilanto foi na fia na fia interfia ku ia asika ko anga ia ki stimulate drama
what you done to my heart. I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, 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 me and you. I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, lonely Look what you've done to my baby. Look what you've done to my heart. We made a day, you said maybe, then you walked away with another baby. Now look what you've done to my heart. I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, 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 lonely blue. I got some lonely, 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 lonely blue. The DJ 651 Mawino le fang o le oli ma le puse tamba o le fai yaso ina wa tuni le tonight for le luolo tani ele tanto filo inga mala ma lo fa lo ngia nai pe o ta ustimio sol le ring fo ia woli le so fu o le telu se me ma ai alu fu ma vela o telefoni la tablet la laptop o we tanu ma si ko TV pa io ko per ko TV fa fa ma sa di tala taina sopi fa tala fa trinai Washington ne o le o te ale tolu ile fia fa me mo to malulua le ne ia susai dai Washington ne ia malo le on sa io o to sa uni o fa to palo trinai America fa pe fia to nai Hawaii ya tanto i America Samoa oi pa ko pere ya le Nicole wa ya wa fo ia fala au siu ka mafo toto su ke tem kutenta ina isia manile ma futo mai ma really sina tava e mala ainga dai sini la kan tu le route to filau sao pista fo massive ia la ngoma ko ye o ia on le mena fi ma tu o man tu lo life le ava va eu voilà awari ma alwi o va ili lo lai ol fal televai ya e fai ina eu tui siu te mafo ma kwa le ya sa mo il fai un va ya so che non me le ya sa mo sole ole pa o me ia fa pa le wa ma te da ma te mai le fa te wina ile so mo le di ma sina lo no winga ole le va ma te pa mai tanto me fa pa ile aso for Riley al wanto i melas to nai o len ko ma me ngas ya ta ilona ia ile fia fo ia nani ia o te le lo fo ia ile to pito lu be fa pe i mai pe keling i me fa papa o le mena na tu le fia las for so lo ko fa longo so ka fia la a ko fo ile fia ko la hey stop stop yo me fa papa ya ale julanga na le wi tanto le riva yaso ya ole so lu ole so antaya ya ole so le fa ma tu ile tele on tu lo langi le pe ona i tanto le mo i duma le so fu ile le kai folks day ya le fa pa me yo me fa pa ma ka ki fo ia le tulang fiolo no lavan tangan tu wa ma tu na fa li ni la tu langonda e te tango na tau fia me le fanta wino mene yo mea whapapa. Ai awe se no fuanga fo ile le tu tonu o pitunu deitas. Ia e whai e mea whapapa? Ta ilo ia e pole ansolo ngona i le nantula. Ia e o le tananga na e pe o le whanga solo i le na o le tausanga ni ufai silewa. O whanga solo mai tala noanga ia mte le lompe whalawala vi anjo e mea whapapa i po. Ia e misele vale te mile o le te o le sifuru male lua. Eoi, a whai o oio stangata fo ile le e te le ta auto tu loa e moe. O lono winga, o e ta o le light sleeper. O lono winga, singa kama i mea e pa o le mwhaina e moe. O loa langa fo ila langa, i e sa puku o kono ma mei lo mawhawha.
ona le mawhaiela wale ona e moi. Ia, ai so ia. Na ona whaapena tu kiau au taf. Ia, ai se ka ko whakatkat. Au te leilo ia toi po la so whiringano a la so langona i el dan tula. Ia tanto mea whaapapa. E pe ona whaatawina le tonu o ni usila. Le riweta, a manta mai le wale so mua. Se ia o i le tau se funu le lua il valuanga o le po le aso lua. Ma le aso lulu. O le whainga palo te tele Amerika. O le anta antu talandoa i stemio mua. O le whaatulanga na fwoi lele. Ia o mea ia o palo tai tonu stete. Ia o le House of Representatives. Ia malisi fale piko ilunga. Ia wai isi man tatu palo tai nei New Zealand. Ia antu ai fwoi ma tatu nai Australia. Ia miselu tatu uturu i Samoa. Eo ia o le tatu te i elementau. O le democracy. Ai isi fwole whaatulanga ina. Ia o pule ngai te tono malo ele ngantile o le whaatulanga na. O vaenga te tasi te tono. O malo ia pe ia le tuangai. Ia whaapea fo ile isi tu. Stemi o na tatu talanoa ila ile le manta pule da. O le vai mai ia toto. Le o isiamani. Ile ngila ko mea whaapapa. Ia. Au mai la ko mea whaapapa si whaapapa i mako sami. Ole mana ia mea whaapapa. Pe a whaapapa nei nai sing. Ia whaapapa i le teimi fo ile le o le tausanga fo. Ia po le ala po whela wale mea papo i pu e te yang. E te iloa ma o tu ampe e lantala. Ta e misia au tawhai nai le Parramatta River. Ia e la ngasa au mawai fo i ngai le vai ke minga papa. Ko me whaapapa li o kori Australia. Ia nga, ia e. Whamaia le tira matua i anta mali i Gibbon Stanley. O lona fatu. E pe e go up and down foi lele pe apa me fa papa o longa wing o le ingu au ka ko fala a ia ona tanto mo e ila ia le po ai o lo tanta ia tupe tole po fere be o ia la ba lo le ke le lo la ba lo po le me o ko e fa sanga ba lo le o te mini o la to tunu o la pe ma o ke se fulu do le po se vangala o la ingi me fa papa yo Ianga foko a mo mila I leo se kala I se te milan tama au la fa wa wan tan to fa fi fianga mo vai ainga o le iao ia langa toile ia o lo fe nga ka ke fe ngi iao ka fe mes fo le foko a songa fu Waule neo Caspiano. When I'm not having my 2-minute noodles, I'm listening into Francis on Radio Samoa. Manga yellow kipi CD. Mana tuaina Sio uainga Ile amatanga sayai Ile matitiva Sio utamama na matafangota Masio utina ile umukuka Masio matofaleo o sayai Etau patu lo na fola Ae atu la ua onga Ufa atali le faiva Ma uta ufui paelo Mala uamu O te savali le nu atoa Ifa ataua ufangusia Se tupe mola upilia onga Mami afai asio uainga Ele alo le mativa Lele tango lima asio uainga Tele ifia ipe o te falolona o Sa oloto ile faleo na mativa ile tino aesama o alama yake riso fafitai ile luanga luenga le salufa umato
lava le fa balama Maso e te pai tua Ile fai ngata ole olaka Nata wasa baye na imatua Ele kalulu wanganu wekna Wamanu ia ikata uma Lele tango lima sia uai Tele ifia ai pe o te falolo Na o la sa o lo to ile fale o Na mativa ile tino Ai sama o alama ya ke riso fa fitai Ile luanga luenga le asalo fa Umato uai ai Tango lima sia uai Tele ifia ai pe o te falolo Na o la sa o lo to ile fale o Na mativa ile tino Ai sama o la maya ke riso fa fitai Ile luanga luenga le salufa Umato uai ai ai Say, Frank Sola, ma DJ Twitch, and Ling, I know the motif. Fai ua ai nei, I manu ona o le tau sai nei tua walango maumei tia sa, o langa su o le tain teo. Ave leo se vi, inga ma se wha tai le lo fo le tua. Awa ana leia. E se mea matu ele a ma se kako mea fu o maua le tivai tau. Fe peanga wha pe o le kuili se ngengi usila. Fe o le winga o la ukana ai longa ye se se ka ko ko ya lo ku se se wa fa ko lo ku se ai fa ma ngai ma ko le ko manga o ai para pala pe makafi mo me o varikingi lima ko ko ngi sin e ku se va ko lo ku se fa ma sorry is me no masangi to the sea le mea sa ui mai ai le tama ma le tina ma le ainga sa mo ile sa ilinga o le pili a onga a wina tuai tanto ile a onga a faila o na wai o male manuia o na wa manuia ma whanau o na wa soifuane ma whanau o whanau a leo New Zealand o Australia po o so se mea lava o le laula o i toi manatua ia le ala fua na whaapelea o na asai nei tua. Iana, e momoli e le tanto whaaftai ia i lanto. Ia wa anga le kokoa ngā kangaka. Si me bangua whaapengi ia le a mse swinga o iei o tanto o langa. E ui, ina whainga tā, mataunga tā, so i fuanga i tono ni usila nei. Ia, ai longa i si so kako o koe anu fui le whiula skai ngafi. Lo inga whea koe anu whiula kai ngafi, but sorry, is my lippies no whiula for the kai ngafi. Oh, sorry, is my lippy sticky is a $200. Whoa, si ponga leo kako. E fai a kuro, fa mai. Maria. O ni ngalo ya tanto. Si kako ma, o ni ngalo le. Wala, da uia mai le to ina mai le lo matua. Ia sola. Wa o longo winga afa ko fa kausia. Ka ido fo I mask fo I e le nga fa ka ko vai ke mo ko viki ma le sai ngo ka ko fo ringa e fa ka u se be anga fa pe anga e ku I le se ingi ka fio lai
lo ngo winga ai sei longa a mi menganga ka mai ngisia kung o mai fa ka usia Ioi, le mai o ka ko. Le mai foi le fa ma ngai. Ioi, ai le ro. E ma wai le kupe. Ioi, e ma wai le selin. Lenga ma wai ka ko pidia onga. Lenga ma wai le fa lawa. Ma wai le paunga laisa. Ma wai le fa si ma moi. Ma wai ma le paunga mo. Mai lo fa ma ngai nga wai le vai kemi. Pe ia fa ma ngai a foi le skanga kai. Fa ko fa ma ngai nga ngafi. Ia wo leili fa manga ia. Si fa ia kuai fo ma o ka ko. O le po nga le o ka ko. E fa ia ko lo fa ma. O uli masangi di menga. Ia wo leili le masangi. Ia lu fa masangi e nga. Sfuli ma miru jan le o le tulai. Ta si fa malulu atu. O le pa uma. Ia le jantou malo. O laua koe fou rak mantai au. Ole anga ko filo ki ka ua ko foi poi ngor ka ko maru ki fu ko o foi kalor maru ale ri ya fio mai langa fio nga ile aso antai na pangwala utana ta o tu le malo ole sa ve ve si sa mo ile fon kanga le fu ko u makni awana ngi e mi si antai pe tu sa la afol fulu bale lua ile a o talo fatu sa mo e lau whaafonga ngai. Se whaapoponga fo ori tātou polkala me uwhaingoina o le luitau mo oe. Iopu, tu se iopu sfuru maritasi, alon whai upa sfuru ma le lima e fia whaitauina. Pai mai. O na e ai le ilunga o mata e le aise mea e pona ai. E te whaamarosi foi. Ma e le fefe lava. O le luitau mai le tusi a le tamaloa ta uta ua le i le mea le ta o le ono sa. Ve mai e mata utia ti ngā ma le onga no o ia yopu. A le mea le mana o e vea ma wha maro si au lo loto. Tu mau. Tu mau le anga po le a le mafia fia le ale lo loto ti ngā e o ia te oe matatou. E ei te me whaonga ina i e le tua. E vea malu i tau le leilo whātua tua. Ina ia e wa ai ai manuia. E le au e se le tua mai a te oe. Ai misi o oe le wata ua. O lona atali i o lona whawhine. Ia whapea le tangata ua tali tonu ma whātua tua. There are times in life that we go through trials and hard times. But nevertheless, i le alofa tu noa o le atua malona ngalilei, e ma whai ona tātou so sofa i whawhita auri, e ala ilo tātou te tonu ma whātua tua i le atua. E toe restoa i le atua, le ti ngā i le fia, le ori ma le manuia, pe a whai tātou te tūtua mau i a te ia. Mea lea, tali tonu ma whātua tua i le atua, ma tūtua mau i a te ia. Pai vai le tala lean, tā ua peona whaitauina. Mai ea i lunga o mata. Au wā, ona ea i le i lunga o mata, i le eise mea e pona ai, e te whaamarosi fui, ma e le fefe lava. Mea lea no o te malo. Pāwha inga tā mati ngā no o ia te ia. Na toi au maia ma toi fuatai, restoration. Na toi fuatai e le tua lona roto. Ia whapenao whapenao. Ina ia mawhai ona tāwa ia manuia o le tua. Ia, manuia mai le tua e lau whaafunganga, ia a o ia i lungo tiu te mawhai o le ni aso, ona le swafa Yesu. Mene.
Se whamalina ala whepese le Evangelia Wesleyana Metodisi mai o te huhu. Malapese wa whaiwaina Yesu lo wola ia whai mo oe. Mole tuelanga ka whaaptaimi le sunga il whaiwhau ia Pastor Rolani Leontai le ria woli malapola kalame o le luitau. Mata tuai le ria sunga fua. Ia pia whai o nei whaalua whisasi lau mawhau whau lo loto maro nganga. Ia po le halau mea o le a whai le ria suma le nei whai vai asu momua o le masina o November. O le isi lea vaenga tau o tātou tino, o le mawhau whau. A wai manatua, o mea uma e saurau mawhau whau. E wa wasengala ia lea pe o whea mea o le a whaatino e o tātou tino. Ioe. Ia a whaapela o nei malo si le leilo tino le nei vaenga o le awoti. O le alau fuafuanga la whai le nei vaenga o le aso. A whai o nei te whenga iei ma le whantu ainga tausi. E le o se ngaruenga whengo fia le nā tūlanga. I lau ala usu le tai au tapena tamaiti la onga pēr wheo nei ei tamaiti. Ia ona umala ia lea tapena lau whale. Ia a whai le umana whaitanga mea i le whai unga o le veiaso. Ia o le aso le ni. Ia e tūlu wale ave tau tau i whafu. Ia malau tūtū i luma o le whaitoa whale le whakarikaril ke mia ki mua inge ke wa ki muko e au mai tonu. A nyeila se wha toso i tua. Ia e mwhaiwhio ni tau tau wai nani nai wai a fo i e waweo na banga o le saviri. Ia e a whapeo tono le apartment le ntei. Ia wa konga i sau me valavala fo i le wha kua e kong ngaka kala sliding door. Ia o na wha alwan tuele o le saviri fo i le ora kaua mai lunga le rio. Mai lo uma kua ia e laulangi anto. Ia lau ka ngā mea ngai kaua mai lunga. Na o i antu i nai Vine Street, the street o le ri i leo le au pepe. I la sto nai. E iei la le vaenga o le awala na i le whanua na imti. So leo ke whaia. E pe wa ai le la pisi fo i le lea kako i o i ka whainga kai sa mo. Le maka o kia o le mawhiawhi o le la pisi nga iei ngā. Ioi. Ia tailo iei po o le council. Ia au te lofo. Ai longa o le te mua mua le wala fua i la pisi mamawhana ina. Ia maso skua i ngā la pisi. Soli, kofi o lai. Whamalo tu lava ia tanto i nai Vine Street. Whaleli popoli mala inga Flatbush. O tō male mavutu male ni ia wuri bālo soi fo. O langa e papa u. E tau fono lo ui e afu. Si o fale o tau patu patu. Wale i lalo u tino i le namu. Ai o te usu lava male fia fia. Tali ilangi ayo so manuia. O talengi lava mea uma. E mai le atua. O talengi lava mea uma. E mai le atua. O te wha atu i le a onga. E whai uma e tamaiti o uponga. I le uli uli o si o upau. Ma o uvai e papala i le namu. O alofi vai ma fia fia. O se e vai o te lenga fatia. Si o ulu e momo e tutasi. Le moa moa o le whai. Si o ulu e momo e tutasi. Le moa moa o le whai. Wale au au tau mawhainga. I se a o ngai a pia. Wai ula vai le kolisi masani. Le maumanga sasa le tonga whai. O le sapelu lava o si a upeni. Masi a upea tau ato ato. Le ie la sa o iuta. E tusi ai o le lafo. Le ie la sa o iuta. E tusi ai o le lafo.
se senga ai tau le fetaui I le fufusi o si o fuae Ai le ai oni o se vae Si o miti a futau le ofi O sili ai ona oti Si o miti a futau le ofi O sili ai ona oti Popole vale lo uma fau fau O se panga ai o le au Atu vale o si o uloto O tau o so ai o le moe tolo La uma lo me aunga E su e ai se ava E Vans Pailante Mantamante Vantarvanto in Jutamaya Vaipua Fameolanga Pesianga E pia fōringa mai voi lene na umai mea ngā le ainga I lona nau fo ia yasola ua tantas Amaro atu whangamole ang saimar tautua ni auria talo whalawa le tanu mat wha whangamai tala mo nei foi I tula le aso tala tumua a fianga i Pasifiko non whainga palota Amerika. Whai joina ram pasa mo Amerika I New Zealand to Savili Sir John Key I lona langalangoingo Donald Trump. Ta longa to lua tamo All Blacks o lea lea avanoa mo Ailani wha whangamai whalau talino ni tala. A wha pēna sa ni atu Amerika mo le latu whainga palota kele le solua so lulu le te me New Zealand. Ai o territorio Amerika de Pasifika pio Northern Marianas, Amerika Samoa ma Guam. Wa te siai ma le tero motu le itulangi de Pasifika. O le amata I tuina ma le toari wha ngasolonga o whainga palota. A o a ngia pe fesili pe o le whare pai o le a wha awaona lanu moana le kama ta isu tau wari tofi President Kamala Harris. Ai po le liua le lanu mui lalo le te inga Donald Trump. Ai o ila tu mai fa bitoa ma am paso America New Zealand o fa ali ngona I le wingo le whainga palota e iai mo le Pasifika. O le tama tai whai a o ngasinia I le no whango sua ngar puinga fa tita ma le malor sa ngale mo I le University o Kilani Anna Powell o e fa alia. O le ale este fa le tono le manatu. O le a yese a fianga I motulai til Pasifika of te iai masuinga le tau. Ai mai sene fa te tele I mai o fa te utavanga fa por kicking. Te au fia ina wha o popoina o whainga wha military Guam, ina ua mai ana whana ina mai de pomu wha te tai aru mamao saina, I se vaenga neo le Pasifika. O te iuno le Pasifika o tangitangi na matau tia o le matia ua iari wha matau moni swing o le tau mai wha ravalawe wha le nātura. Ma ua lafu iai nei se a tata I le mumu ngā whalo ua iai nei le vau saina ma Amerika. I le tūlanga I piona lātu whaari ai ele au pen whaari ai ele au atuma mai. O whainga wha pūlenga purpuri tū, marita ina mai mori tūlangi Pasifika. Whaleo Powell, e leo se whate inga ia tunu e peo New Zealand ma Australia. Ia la tiri wha amalo sia le latu so tanga vābala lata ma Amerika. E peo na wha o ngā ia le whainga amalo Joe Biden, ia whate o tongo wha paanga. Ma Australia, New Zealand ma Japani, talu mai le lua fisefun malvalu. O lo talia fia e te ulo le Pasifika ia tala noanga ma Amerika pe tai. Wa tungalu I whate utavanga wha portiki wha wa malo wa ngai mai. Po I lava lai tu lai mai whainga malo o Amerika, ai wa whaaria ram pasa o Amerika New Zealand toa mo dao. Wa whaai loa mai tala anga o presidente to tolu o mawai atu nei, ia le tu leia lea o le toe talatalo no mai o Amerika I le Pasifika. Ai o ram pasa mo Amerika mo New Zealand Mark Gilbert, ma le pāle mia mo New Zealand to Savili Sir John Key, e ma whana tele le la whainga woa betai. O la manatu wha politiki ese o iei nei, o tu lai mai se ese senga. O Gilbert sa filfili le presidente mo Amerika Barack Obama, ma tau tua I New Zealand nei, le vai temi o vea Sir John Key, ma tai o le National, ma le pānmi o New Zealand. E tele se nau o se ngā lulu so whaatasi le vau New Zealand ma Amerika. E tō latu le mali anga so whaatasi atinu e 5 mo le puipuinga, le oiloi o mata 5 po le 5 ice, to le ninga o fitafita Iraki, ma le whona whaatono le puipuinga malo o whaatasi, le sa iele no fō New Zealand I le ataimi. Tēro mai le taimi, o lo whai mawhaso tai, ia nei vaenga, ia nei ali to lua, a ina walonga Sir Key, I se whātala tananga man vāngo tala le staff e whapea, e ielo na langona I tau ia Donald Trump,
ona manu malo ilo na taimi lo na lua ilo official mo pai ona siliatu le ia yo le tamau ainga ma manatu ilo Gilbert e fa alisona manatu ta fari ai Gilbert mai Amerika le rominga o Trump ele ngata ina ave mastangata ela mati ai tangata ya Amerika ai fa pena fo i so tanga tunu skifo ma fa ala bu tonga fa ava malo e pio mita in sila ma fari fo Gilbert e manao i Trump e ave o i matangata pulito test e manao e ave ma Vladimir Putin the president of Russia e manao fo i ave ma Kim Jong Un the president of Korea matu e manao fo e ave ma se tai te faia so se me manao ai se tulanga e mao ai se la matia o la ai mai o se tangata le ilo le tau tala le sao ma se tangata o fasale le tu la fono ta fasale na fo in sa wanga ya mi nga pa ngari sa pa ye te mai tai fasale ni ngoi o na company ta fasale na fo i fainga fangoi oni te mai tai tu pula tele mo to tolu e kila ni sau te wa mara ia tau I mo nga yo ngai fa ti ai la pisi o kila ni ale Tamaki Makaura Waste Award ile to nga seina le la piso me ai mai falo lo palo te fale o Ayla Bogus Nasila Bogush ma Alena Louis o le lato kulupo fai goina o le Food Hub Kang e lato ke awina ia me ai wala fo ia la fo ila pisi mai supermarket le New World ile ai o papa toi ma fali liwa on fa palango si pala mole no fanga ale papa toi Food Hub e ulava ilo lato pisi lato fo fatino ai eu fui na lava lato temi vasta tasi e fa ali wa ile tasi tisi malini matonio me ai ila foi no fo ngai ave ila pisi ai ma sei na ngolo no tungala au tanga telo kele ile avele ia yo ne me ai fa ali fa pala ma le langolo no fa ta no fa ki o me ai fa mau o le tai fo no le fo fa tono a fo fa lo toi fale ale ai o tarama papa toi a pulu ris out nga vai o fari ai vai ngo tala le local democracy o le leo ni tama ta ye sa ile fo falo te fale ma ta ina to ti la pisi o mo ina nei ma ya avela na fa tai mala na fa malo ile grupo ma ya ta wai te mo ngana fa sa mo e fo ile ala mea ma ya fa sino ai ile mo lava le ile lo te fale ia fo fa fita uli falo te fale o le tai o le loko le Destiny Church Brian Tamaki to tulai lumo farmers longa to tulai lumo se farmers sino to tasi le au ni nei e tu sai ma tua inga no na solio fa tununga o le COVID se fu numero ivo e tele ni morianga mo moria e farmers no fa tu malo e kilani so tanga mo morianga ilona a wai ni fa singa de toru o kilani to te tele ele temi sa tapu ni e to o matapu sa fai e tu sam fa tununga o tu pui o le COVID ile vai taimi o fai poi ponga e fai e pafo mo liu mo fai sa e tapura ile na o se furu tangata e fa tanga ona awai a pe tai sa awai Tamaki fasting fa sing te tele mo moria ai sa ye te na umani morianga sa muriana lo kai fa pui mo se furuaso ai le te leina tua o lo te ena uma Tamaki ye nei morianga ye tau longa stasio ta alo e tumu me se o black sa ye ba o napia sa tu no fa no tu fa tu tono ni taimi sa mo mi ai mo fa to ila lo ile rosa mo engilani luso fa lus mo le lua e Twickenham a tu ri ai mai le lus furu su fa o nga ya tu ko tu mo le ta lo nga sa fa ye lo o black no fa to ni ma lo se na iskalam se lua ma kile sa ye ko si le ni score la score lua le ma Damon McKenzie ta ye kikile stala ma le a o le score ma si le la tu ai sa ia lava no ile awal mo no to fa oi man malo ai ma te me pitai sa misili kito le sala mo to lo pure power George Ford o Wallace Titi o le tamo o black at to mata ina te foi le ta alon ma le ofu numero no ni se temi e ta mo mai to le skalam le numero valu mo so oi nei ta longa foi to le sala le o black o ma e pe mata ina la na ta alon o le fa ngora vaso nei o le to o blacks ma ai lani ai sa manu malo o plex mo lima le o mansta to survalu sofa le la to foi ta long mo le la to malang ta milo Malaya Thornborn Thormond Park in Limerick ai o manu malo o plex ai ngalani fa ngora vaso wa piesa ba ngota mata alu Bowden Barrett mo Cody Taylor o le mo tonu sita anu ta long ma ai lani fa ngora vaso nei o no afia ngolu o le sol malanga toile o Blacks Dublin e tapenai mo le ta long ma ai lani li kai o sto nai tai meni silo ma felo e matama mai o Blacks mo le lima o fil tie kava
tamo le All Blacks o fa manuria ma o toi tali mai o le All Blacks ma le lima sa ta alo mar kala Munster fa ngol maso le sa manu mangoi ya Saudi mo le talo ma Georgia o no Barrett ma Taylor o le ta alo no afia holu o le huka le All Blacks ma le lima ma le no Mercer Fulu Harry Palmer o le awo ya tu ile All Blacks Ruben Love o le atu tali le All Blacks no mai on ta alo mo le All Blacks ma le lima ma le nus forward Christian Leo Willing o le ano foi pe tolo wo pinga kava fa o popo fa o tong tinga manu o manu o Dalton Papari ma Ethan Blackadder ili silane o le tamata alo longa tonu le line tu Billy Proctor o tu o foi All Blacks ai to tele mai ni sila o no lo fa tali le o le la pepe mo malana pa anga tamatai o no Barrett o le mfana ta alo no wing o Damien McKenzie e fordinga mai o la to mo lo numero 10 Stephen Berafetta Yelis Tama e mo fai fona sui yain sa fu o mo o sui tulanga ne ya Taylor la matanga le talonga ba ngelan sa yai e le taulava no mo ta mo no numero lua ya George Bell e sau la fa le leo a mai ale talonga mai alani no so toile matalonga mo Ferrani Paris e mai talonga mo muri fa ya ma Italia e Jordan o Joe Mala wo i ta ne matalonga fa va malo mo o Englani ai fa toa mai ani na ya so tuna talona li mai ni vesi lo ta pa ino le hakka le All Blacks fa malo lo toa i don't fali ai e aven fa mo ilo na inga o mala to so fa to sanga i mas malili matalo o talo mo Englani sa to fa ui mai toa ma to lo pinga Englani la song 4 ma ye tu si ai lo sta fa mtala ngai o wala so ta ingala tele i le hakka le mo mia le fa malo lo toa o lo tu siga po le solua sa vasto wai le sa ma fo ni fa jonga mai au tapo in sila o fa ali ai lo le fa ya on Scott Robertson o se fa o punga wo tu pulu fanai i le peuli i le talonga le sa fa i nai England i lusu lu su fa no va no nothing sai wada ina toi fa to se ya mala i lana just singa se mai le ka pilik ya wa au sia la lo bi England i lana me shon no fa wo no mano malo ina talonga fa to dia uma i le fa to i le loina lo to sa mo le talonga fa to dia lu i Italia to pa no Headingley ma o suipi ane Engelani ana talong fai tau le lua ma le tua Samoa ma o se sua malia le o te foina le rosa mumu i le toi tau i le whaate inga o na tiki esa le tua Samoa i le sua ngā champino le tamara sanga ripura rangi i le lua tau sanga ua mawhae ia tala nal le yasu maria le tapo inga le tunu ia i le roto file mu tanga tauma soi foia Baby, lomai! Hey, hey! Oh!
se fungvali na le punia la va ma le fantunga havi o ke riso ina was fulvalu mela afa milute o te dele July tasi fa te tu se uli mala le fi mo anta tu tala pe re fa funga jai le o le dele July tasi fa ina mi si se va ngo se o le fa bo ponga na tala I vai fanua ma ia se uli me fiora e tu fa funga ye le July lua I le au li nei ja fa malon tuai ia Queenie Savelio o Espili Mai alo sina a anti e langa tei lea fa antalo fatu ia Laurie a Shu sunga lele pule le Company Valley ia sunga ia poisi un ua o le fa mai Solomon pe umau ko vali e ka kia ingai I whewhoi ngole awan I whewhoi Vine Street Julian Malai Ulu o le mafuto mai na Gold Coast I Queenie Selani wa mai le tau ia o tu mai o vela o tu o mako soli o le mele o le family spring ai o le makua malulu o le fifiana fi mala so Antoine fi o le po na po ia mane le tai ma nei le sulu o le lai ni siute ai a saula le savili soli e ko le ia le o fuma fanga la ko ia o tu mo le mafuto mai le divanga le o li to fa tala fa tuai ma lo le soifua ja male langi e mama talo sia morui tanto uma I le alofa malanga le leo le tapa am sili I lunga o yeso mala anga I le fanga salonga ma fatinonga leo le palota ale malo teleo America o lo te fsilia tu montato le ele o yeso mala anga ja a fefo nekti tono America inteli palota bombo o yeso sila fia Il fanti donga leo le tumpano te pio de yai lea fanta usanga ma lea fanta usanga. O le ngaluenga le TV tasi I totono New Zealand. O lo yai o na sui o lo fa pe leo na nganu lue ma yai. I totono o Amerika I le teinginei. O lo fa pe ma yai la I es le fa matalanga. E o tu fo I le fiafi o lea sulu. O le fa pe lea o na fita yai ma tau nei New Zealand Australia ma I sienturu. Ma le tele o le mau whaafanua. O le antu ina mai le lunga o tātou televisi, o lunga o le social media, lunga o penga te whailangi. Ia mamako wopongi sā, ia leo mātou mukua le māle malama. Ai, e iei nei whaatakta inga lai, ti o le tau mawhai e tō lau atu. E whaafai ngō fia I le tātou māle malama. E le whanga asolonga o le whainga pālon te tele I Amerika, I le nei fo I masina o November. O le famai le whaamatalanga o le aso lulu, le aso ono leo November, taimi New Zealand. E whaitau miliona tangata Amerika, o le awhapea leo ranga iantu, I no fuanga e whaia ia lantu palota. Ina ia whaia leo lantu palota, a le o Donald Trump mo le presidente. Ia o le tumaita I sui presidente o lo tau wha neima Donald Trump, le tumaita ia Kamala Harris. Ia, e le nganto fo I la I lea. E iai ma le lantou filifilinga e whaia mo le state senator. Ia po le sui leo le lantou stete. Ia mo upo whaia le malo a Amerika. Ato ai masui o le Congresi. Ia po le Congress. E pe o den tā wa maile le tanto li poti. E le ngantai leo. O le a ewa ai fo. Ia ata mawha upunga e whaapea. E iai nisi o stete tono Amerika. E whaingoina o swing states. Ia po stetina e mawhai o nanga I le tu o le Republicans e mawhai fo I o na swingi mai pe o le taupenga. A ngai I le tu a le Democrats. Ia ma o stetila na le pe e ma tele iai. Ia whainga campaign. Ia pe o whainga whaatou sina. A sui tau vane o lo tau vane temine o Donald Trump ma Kamala Harris. Ia si kakoanga ia kula iai pe whampe whiao na filifilia. Ia se presidente o Amerika. Whai mai le whaamatalanga, o tonu Amerika e iei se system, e ese mai lava, ia mai le te leo o tainala, o lo likman te nei whai ngā pālo tai nisi o antadu. E iei le vaenga e tā ua o le Electoral College, e le o se kolisi, o le vaenga lea, e fili mai iei tangata. Ina ia lantou filifilia, ia le presidente. E kere ilo mo moranga mea, ia le wantantou iloa umai le so. Whai mai le whamatalanga, o le awa ai tangata pālota mai I stete te tasi o Amerika. O le a lantou filifilia tangata nei, ua tā ua o electors. O electors la, o I lantou ia,
o le a filifilia ia le presteni. I te tonu o stete taitasi, ese uma le whainu mera o tangatani wa whaingoina o electors, fua lea, i lea whaingo na fua, o iai o lea stete i te tonu o le konkeresi ale mano a Amerika, ia po le House of Representatives, whaupopola iai, ma lantou senatoa e to lua. O le whaitaita ingala ta mailena o whaitawa tuai le solo o whapea mai iai. O le stete le nei o California, e 5 ia ona na foa i te tonu o le konkeresi, e 2 na foa mo senatoa a lea stete i tonu a Amerika. Lona wingala, a mai alwhinga pālota, e 5 ia electoral votes e maua mai te tonu o le stete lea o California. Ia ona tātou wanu lola ia lea i lisi tū e whapea. Whai mai, 5 o na electoral votes o le alu i le sui tauwa o le a manu malo. Ioi, e o u ma ia no foana i le sui tauwa o le a manu malo. O lona winga, anto i sisi tu, whai mai, e ono tolu tesi ma le 5% o tanganta nu California, sa palota mo le sui tauwa o le Democratic, ai tolu 5%, a tolu whātesi ma le tolu paseni, sa palota mo le Republican, e pei ona lātou palota ina lea, i le whainga palota talui nei. A o electoral votes e 5%, ia o le nālu umalawa, i le Democratic candidate. O lona winga, o le whea lawa o sui tau vai e lua, e manu mālo, pa mai le tū la whono, le wha o ngai, le fo i stete, mai si stete fast full ma le fitu. O le sui tau vana o le a ave ua i pālota. O lona winga, a mālo pe tele pālota, pa te teinga, a Trumpi. O lona winga, e maua umai ia na fuai, maka kia fui le ko inga system. O le system le wha ingoina, po le tū la whono, e ta ua o le winner takes all. Ia pēla wano u whaiatu. Ma o lo o whaonga ina le antula whono i te tonu o stete e wha se fulu ma le valu o le malo tele o Amerika. Se i vangana aila stete e lua, wai manatua o le tau o whai o stete uma o Amerika e 5 se fulu. Se i vangana i stete e lua, le ta ua o Maine ma Nebraska, o lea e whaatanga i nai electors, e pā lota, ia mo le siliantu nei lo le tasi, le sui tau wā. Lona winga mai i stete fast full malavan, na o le lua lava stete, o Maine ma Nebraska i Amerika, e mawhaiona e pālota, i sui tau wā e lua. Ia, tātou me i antu loa ia lea, i no fua umai tu tonu o stete o Amerika, pe antu whaatasi umai no fua ia, le e pālota i tangata. E o antu loa nau whai, i le 5 se lau, tolu se fulu malavan. 5 se lau, tolu se fulu malavan. O lona winga, e ta tango na manu malo, i ala sui tau wā, i no fua e 2 se lau fitu se fulu. Lona winga, whatitainga, a whapeo Donald Trump, e ta tango na manu malo o ia, i no fua e 2 se lau fitu se fulu, o na maua ile ina le majority. I le tausanga e 2 awhelo se fulu, na manu malo ai ia le presidentiolo ia nei o Amerika, Joe Biden, ino foa po electors e tolu se lau maleono. Donald Trump, na o le 2 se lau tolu se fulu malelua. Ia, ona whaia lola ia leo whaitaunga o pālota. Ona whaapea lea, ona awai le konkeresi, ai o le sui president o ia lea. E na te whaita wina aloa ia leo whainga o pālota. Le sui presidente lea. Ma o ia fo, e na te tōlau la wina le ua manu malo. Po le presidente fo, o le malo o Amerika. Ia, o le tūlanga nai pe o le iai. Ia o sauni e tuai, i le whainga pālota tele, i le nei fo i viaso. O whiana o stete o Amerika le ta ua mai, o swing states, po o stete ia. So se sui tau vai ta mo i le sa ilinga President o Amerika. E ta tangwana manu malo i te tonu o stete nei.
O le fai mai le whamtalanga. California e le o se swing state. O lona winga o le fai mai o le state lea. E malosi ai le party a le Democrats. O lona winga e malo ai lava Democrats I to tonu o le state lea o California. Ona tanto wanga I tu le lisi tu. Texas o le fai mai. O le silea state malosi mo le party. Po le whaafole tui ale Republican. O nā ngai tui lo le mea o le swing states. E le state. Lea na wha alua lava nos wha ia e wha malo losi talwai nei. Le state of Florida. Wha mai o I. E ma whai o nā ngai le tu Wanga Valley. E ma whai o nā ngai le tu Taumatau. E tolu se fulu electoral votes. O le iai tu tonu. O le state le nei. Mai o le tausanga I luafi. Lea sa wha pēr lea. O na wha atali iai lea tunu antoa o Amerika. Po o le whea le mea e anga iai pālota. A le state of Florida. Lea na manu malo I le presidente ia George W. Bush. Ia Al Gore. I le lima sela. Tolu se fulu malefitu pālota. E esi ai. Ia sui tau vana I lua le tausanga. E luafi. Fai tau whaafia. Ioi. Fai tau whaafia. Fai tau whaafia. Ma court battle. Alona winga na o tono le whaamsidonga I le mata upule le whaita winga o pālota. I to tonu o le stetelea. Alua I alwai. O lea sa whaapea. O na mai le whai unga. E lea I manu malo lava I George W. Bush. Antono na wata mua mai le antau le tantou whainga pālota le. Si mai ala le tantou polokalame le pe o na masini. Ia I marisini o wha salalong. Le polokalame o le Arminto leo. O na wha umantu na ia lea. Awala volo tanto no fo mala wa o ya pusa fe mele pa loka ye pa wana mere ka ke do o Trump ye ma Harris au se upor fa ki ngonga o le system o lo fa ngai e ma kwa ngi fo ngai la ka chen Beta Drive Doctors I le tau longa fa tau I mangele fa Pierre Monroe mo le va ainga o so singa se pe amana o mia e fa tino e fo I matui pui o le fa na witi o tui pui le COVID is flu river mo I la tau is flu on tau sanga malunga atu fa pe matui pui o le flu ala au telefoni lua lima fitu valu lima iwa valu mo so va no e fa tino ai nei au nanga o fisa fo mai mangele I taftafane o McDonald Monroe I taftafane o le faletusi po le public library Beta Drive Doctors Clinics O le R-Dash Travel o le company numera tasi le tau ngofio pasese mo fe malanga inga I Samoa fa pe le malanga bai I Samoa I New Zealand ei. A fea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu I valua o fa o o. Tolu I valua o fa o o mo le R-Dash Travel. O e mo mia sini fu aro po ni fu fa PE. E ma fai ona sosoani atu le Chapel Park Dental ini tau talafia ngai. Tele awala e mawhai ei o na tongi le whainga o auoloa. Se fulu I le sfulu 5% le pa uwa pitoa o tai nifu wha pipi e maea I le aso tolu sfulu novema. Pala au mai lola Chapel Park Dental I le ovaru silau, whātolu fitu, ono whālima. Ovaru silau, whātolu fitu, ono whālima. Pea whiu mai I le tasi fast fulu Chapel Road I Flatbush. Pe tanga I ana I le chapelparkdental.co.nz musau appointment. Wa valu tausanga o lama tautautua mo tangata Samoa. Radio Samoa, Kasilima Ivokuru Amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Alor so fo mruia tatu tunu ya o te whawhenua ia te oe mawhai o na whasota i ma mai moa tatu por kalame
o le areto le ola ia ele nei fo yaso o le mo Samuel full far fo upo ono mo wai tatu fa manosi fa pe ua fai atu i ona tana ilona so atau sa wia tau atu ile leoleonga ana nuu le peritomeina a tonu ngā lue Iova mo i tā ua a wā le whaingata ia Iova ona whaola i le tō tele o le tō ai titi. A le upu mo o le asu nei whapea whaalangolango i le tua ma e ngā ioi. Trust God and act. E tele taimi ua maua lunga lo tātou mālama e winga i le tua. Ngai pei fo o Saulo ma Israel. Mālama i le tua. Wai loa mea uma e winga i le tua. Ma le mana o le tua. A le whawhita uli. Wale ai masaka kou me whai iai. Nga o ngā tātou mālama manofwai. I le mana o le tua. Ai wale ai so tātou whaanga ioinga o lo tātou mālama anga. Tai whaitata inga la o le tala sa whaitau nei. O le tala whai mai. Ua whesa ngai ia autau a Israelu ma Filistia. O le mea whai. Nga o ngā ngofo o Israelu. Whakalikali kei mea sa whai ei lātou e Filistia. Saulo malana autau. A le mea Filistia whai. Ua whalatalata. Whalakalaka mai. So Filistia le angai mai. Ai ngā whakalikali kingi au Israel piu. Me whakali piu ua le ua makonga whiwhewe. Ia whai mai la. E ei la tamale o Ionatana. O le atali i o Saulo. Le wofo i le atavita. Whai mai. Ua whai atu ia Ionatana i langa soakau. Ai. Sau ia kau. Ka mua i luma atonu e ngā lue mai Iova ia te ta ua ma au mai le manu malo ia Israel. E le iloa la e Saulo. Ma le au tau lea ngā ngofo. Ua iei tangata ia ua whatuatua i le tua ma ua act le latu whatuatua o Ionatana malanga soakau. Le wo i luma. E le iloa e Saulo. Ia whalakalaka loa ia Ionatana malanga soakau. Pai mai loa Ionatana. Ka whalakalaka awa atonu. E au le tua manga lue mai Iova mo i tā ua mai. Mo i kā ua. Ka o i luma. Wau kei loa. E ngā lue mai nge Iova. E le melan tupu. Ina ua whaalatalata ila ua e tusa malo la whakua. Whai mai. O na tuu ina mai le tua le mangamalo. Pingia i o ngā kanga malanga soakau. Tangata ia. Pingia i o ngā kanga mangamalo. O le mangamalo la o Israelu leso lea. O le mangamalo na au mai i tangata. Na whatuatua mga ioi. A la wali i ang whakua mga whungofu. Nga whungofu whakarkarkingi. O Saulo ma le kele o anga fita. So le songa fwoi mo o le asole nei. E ilu whapertani whapea. Put your faith in action. Uinga. Lo whakua ma lo malama anga na i le fionga le tua. Ma lo wiloa o le tua. E le nga o le whungofu nga ma le kele o lo wiloa. Kele lo fiola chi. A le me whai. Kau ma whai whaanga ioi. Le malama anga e winga i le tua. O le taimia e ki ngā ioi ai ma e move o le anga ioi fo i le tua e whai masui o oe. Tele tangata pe o Saulo. A le nofwai ma nofo. Le aise a ngā i luma. Le aise a tau ma whai wha ngā ioi le whatuatua. Ai mo oe le aso le ngei. A whai o ielo malama anga winga i le tua. O le knowledge o winga i lunga sini ese, malona mana whai wawenga, e mana o le tua, e te ngā ioi. A wā a e ngā ioi, ona e waia lea, o le reality o le mana o le tua, e ngā ioi fo i mea whainata o logo langa. Le tua, whawhitai lava, o le matu talitununga e winga ia oe, wa le na o ni theology, mani malama anga e nofo i o matu loto mo matu mawhau. Ai o le malama anga ngā ioi, a wai ngā ioi lo mana i o matu o langa. O te talo e ngā lue lo wanganga i so se tasio no fwa ilo na whatuatua. Ngā ioi e tusa ma le mana o lau fio. Whawhitai Yesu. Amen. Oh,
Se formali dala fe pese kantoliko mai le fio anga sa fotu ma le vi inga le tua whainga o se taua ma le fili e taurunga antu ele pol kalamina le arento leola mo oe le rifo ia wau leo la sunga fua e pe ona funga tu matapreina le sunga i le fai fe au ia pasta la fai le copa le AOG i le fio anga lano i le montele sa la fai le wotois fulufitu minute ona tā leo leitu la e lua, tā le lua, ona au dātu leo tātou tala i vai whanua e pe ona au dātu leo leitu la e tasi i le au lirei. Au na maile le sunga ia se iuli marau leifi a wala vai a le si le fia foi e lo o taupa ia ma lo o taupa balu. Ai si wha umatu pēr le tātou tala vui le whaantu rangaina. Ia o le whaantinonga leo le pālo tā a le malo tele o Amerika. Ile tausanga e lua a fes fulmaleono. Na manu malo ai ia le sui tova le tumitai. Ia Hillary Clinton. Lea sa ia manu malo i le meita o le popular vote. Pita, ele i manu malo o ia i le whainga palota. Ona, sa wha pelea o na manu malo le sa avembra stede mo America Donald Trump. I swing states, ia ma wha pelea o na ia manu malo ai. I le Electoral College. I le whaingapalo te taluai, swing states e peo rei, Arizona o Georgia ma Michigan. Ia lea sa mawa elo na tahua po le lātou tahua. I le tau mawhainga a le olo avea le timidei ma presidente o Amerika, le li presidente ia Joe Biden. A tūlangi si tu, o lo o whaapea mai ia le whaamtalanga le nei. O le pālota, ia e le o le tūlanga fo i le o le sekiua o pālota i tele. Ia mai le tangata tau vale, te lua tau vafa tasi. Ai ia e manu malo i stete nei, a umana pālota i le situ i le stausanga. Ia e harua kula o e mawha tau ana, ma tuu i ai le fe au, ina ia o ngai mai ai whiranga lo le nastete, i le mele ke pese akua. Ia, o le tūlanga le dai pe o le iai. O le mafu anga voile. E alai ona a ngai pea sui tau vā o le tofi presidente o Amerika. I swing states e pe o le iai. Florida, lenta o mua. Ia o Arizona, o Georgia, wha befoi. Ma le state o Michigan. Ia, o le wha tūlanga na la o le afu. O le malo. Fili e tutonu Amerika. E le wha pea na o le presidente. O lela i eilo na ingoin tono le palota. But e avanoa malawa i ano 4 i to tono le falelea i po le House of Representatives. E le ngantailea e avanoa i fo i mano 4 o Senate seats. I po avanoa fo i no 4 o Senator. E le pe o New Zealand. O lea i an tātou suia fai pule lea i tautua i to tono a le o le malo i o to tono o le lātou vaenga wha upwhai. E tai tolu tau sanga. Ia, mai e pāno taina lea, i le taimi la vai tasi e whai e le whai ngā pālota. O i lāntou o le i tutono le House of Congress, e tai lua tau sanga, ma whaia le whai ngā whilinga. Ia, manatua, e tasi le term le presidente o Amerika, e wha tau sanga. Ia, ona toi whai leo le whai ngā pālota tele. Lona winga. E le i uma le term le presidente, a ua whaalua na filifilia ia suilea o le House of Representatives ia whaapea i fo marisi o na whona o le Senate. O leisi o isi na who o lea ea fo na whoa i o Senator o le whai mai le tala e ta iono tausanga ma whaia le whai ngā filifilinga. O lo knowing e umia kulan kambanga ngai lo nei lo isi no foi e pe o ta ua muli. O le House of Representatives e fa se lau tolu se fulu le lima i au lantu sui. O lo knowing a tu ui le tūlanga foi le leo foi numera e ta tau o na manu malo le parti Democrats po le Republicans ino foa e lua se lau se fulu malavanu. Ina ia maua i lantou. Ia le malo si anga le control ai tonu o le House of Representatives. I to tonu o le Senate, ia po le Upper House. E ono tausanga, le nofua inga le Senator.
O lona winga e le ona fua uma. O le awha pia leo na avadoa. I le taimi, ia po le tausanga le whai ai le whainga palota. E tolu vainga, e vai ina iai. Ia le whale lea mo sintoa. Whai mai. O le tolu, ia po le tolu se fulu ma le wha. Tolu pe tolu se fulu ma le wha na fua. Ia o le awha pia lea o na manu malo. Ia mai o le a tuantu le tonu. O le ono tausanga. Ia mauti noai, e ese le vaenga. O lea e iei tonu, o lea whainga palota, ma lea foi whainga palota. E ui e ese lea whainga o tangata, ma le te leo stete tonu Amerika. E na o le tai lua lava no foa, o le senate, i to tonu o nei stete e 5 sefulu. Ia mawaila ia leo sui, i to tonu o le whale leo senator, ia po na fo senator, e se lau. Ia rega, for my, a minimum of 50 seats plus the vice president as a tiebreaker is needed to control the Senate. Alona winga, e te tau o na manu malo, le whaafale tui, ia po le Democrats, po le Republicans, i no fua e 5 sefulu. Ona wha popo role iai, male sui prestene. Ina ia mawhai iai, ia ona wha ton. Ia le whale lea, ia po le house lea, mo senator. Ia, o le wha kula ngangaranga. O le whainga pālota Amerika i lea, wha tausanga, ma lea fo i wha tausanga. Ina ia tau wha whainga o fie, ina tātou malama, wanga pauare mere ka kero e ka ika, ia, o le wha ngongo lea sui kau wā lea, o kua inga ia lea sui kau wā, ia o ngā sawaile maremenga whamai o swing states, ia e makwange nge fuara ka cheno po le ngā mea. Ai wha manoa kula ni TV jas, o le ua maua mai ili wha maa avenga. E fia maua wha mtalanga na, anga ilungo le penga te wha ilang, ale TV1 News, i to tono New Zealand. Ia ona e maua ila ia leo le wha mtala ina, o le wha tulang, e isa le manga yo me ia le whaika. Ia, e te mala mai, a sau le whainga palota. Ona e wha pere, i le aila, e o lea lawa malo i, ia o ngfoa la i e mo me le skeke lea, o skeke i e whale pe ona ta ua me le ripoti. O ina le kakawanga a ngā i le lang mumu, longo winga, walaki Trump. Ai a ngā i le lang mwanga, o longo winga, ia walaki le ta i superstene, ia Kamala Harrison. Ia mo tanto umai e mafuta mai nai State of America, ia e langan tafo i leo Hawaii, ia ma so se stete le whaatala whaatu wha maluan tu ia te utong. O whaatino lau wai ia te tau wal whai o lau pālota, o e malama i anawa tau a le vaenga wha upo whai nai te pālota iai. Ina ring te iwhawalu pongi sa se si malu mo ingi e kong, i le whainga o langa e kisi i le nei vai aso. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Fia i mea whai manga yo inga i le taupito nuu. Ua mawhai ona au ina atu e le pūlenga anu o au kilani. E ala atu i Auckland Council's local boards. O le Festival of Roses i Pānau. O se wha moe matanga o fia e ua tāpena ina mo oimalau a inga. Sila i le au le lei o tongala au. Mai moa i le tele o whaafiafianga. Tau mawhai mea ai ese. Whaatau mea tau 5, ma le tele o vainga e ao ngā mo le ainga atoa. Amatalia le aso se 10 o Novema, mai le se 10 tasi il tai au, anga i le whae le afiafi, i le Dove Maya Robinson Park Pānau. Mo nisi whaamtalanga, tanga i ana i le ourauckland.nz, ma o omi le upu events. Talofa, oa ua mele, le tinao ana ma John. O se vai aso pisi le nei vai aso. O lo o afia John i le fulu. Ai o lo maua ana i le tino mangeso. O lea whatoa o fo i mai le whale talavai. Ma sa maua i le fsosoani mo nei whaafita auli. O whaamatalanga tā ua. E pei o manu anga i titi. E iai ma o sia o le tino. Ma fesili e winga i vai la au. E iai fo i le no fuanga mo tala noanga taito tasi. Pe amana o mia. O le whale talavai foi. E mawhai ona la tautu uina mai vai la au. Mo isi ngase. Ma whaatino e matui pui. O lunga o le healthpoint.co.nz
e te maua i whaamtalanga o le whale talavai i le taupi tonu. O Samoa o le atunu ua mai o na tofi. O le la au ua mai o ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai o na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea e ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua taitasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasausaunga Samoa. Lua toi o nomala fa miru ton tala o July lua tala lua toi au rantu tala i vai frua mai a se uli mala leifi. O di sine o tanto fa silsilanga le ton mail official Radio Samoa molo si la fia ila matanga o le neifo i vai aso. O le tanto fa linga mua e pe o basilia i le tanto fa ma lo sitino o le zumba yoi o le zumba ya ngantele mo i tanto o lo fia fa lusi pauna. Talo for Samoa, ma de tuale tanto Zumba alle team no excuse ya se tofi e pe ona masnia ile Omek pole Otara Music Arts Center ile tolanga fa tawi Otara ile Afoleono ile fiafi ile se tongyo le Zumba sumai tanto fia ma fa malo sitino fa tasi a wale tanto soifua maloloina e mo le tanto team no excuse ile tuantusi o leono ba se lau Alexander Crescent ile pito no ulea o Otara. O le tusi o le vau filifili ma le tusi o le songa. A wadi ngalo se lo minga o le tusi o le songa fa tasi e male lo minga o le vau filifili e mawai fa lo pengo Samoa i sifo tutuila mamarua o nisi o tala tu o Samoa o ala ngā upu o le matafa i o le matai i le whainga wha le walawe pe o wha i poiponga ma liu o le ususinga o a inga fe sila wha inga o Paolo o si i wha alo wha langinga o i kālesia e ma le tele o le ngangana o wha alonga e na o le fitu se fulu tāna le tau na o le ofisa foi o le Radio Samoa i le tolu pa tolu o no Hobel Avenue Marukau e maua tuwai sau lo minga. Morisi fam talanga wala mai le tanto ofisa i le lua ona lua tasi lima i vatolu lua ona lua tasi lima i vatolu pētaka iane i le shopradio.samoa.co.nz o le shopradio.samoa.co.nz ona whai mai ai lea o sau oka whaafitai. Ma le tanto wha silanga muli leo tanu mai le reia songa fua mo le ainga o lio wha vai o manu. O tu moa i wha tulau sa moa i lau wha fongaanga, tulau na lava, o le rei wha silanga e wha bitoa lea i suli ma suafa uma, o le rei ainga o lo au mau i Aotearoa nei, o lio wha vai o manu i sa papa li. Fa mole e mana o mia se tanto toi whilo inga a o le i tu vaa mo Samoa. I lo tanto wha moi pei ona si la fia. E le lei lava lo tanto nuti mea whaatasi e mau popo ai. E a matino ai i le... E a mai tino ai le tanto wha moi i le anga iantu i le lumanai. Su mai mai fai so firangalo mo lo tanto fa moi Samoa ya te sema e vala wantu i so se suli o le nei ainga li o fa vai o manu i sa papali ina ia tanto awai fai ma le fa lo tele ya fai mala malama i tele afia mala malama tili ya ona vala mai le telefoni le o le olu tasi olu lua tasi tolu fa iva
o lua tasi, o lua lua, tasi tolu, whawhaiva, ia polo sumai fo, ia mafia mai mamali mai le dauwhanga o le lua pa lima Our Street i o Tahuhu i Aukilani. Nei whaamtailo singia e li o whaavaivai o manu a lofa ifo vente montu. O nisi dao tātou whaalinga lau tonu mai lau fisa o le tātou wala leo le neifo i vaenga la wauli. Ia wala wale longa pui ali o lo o tau pa ia, ia malo o tau mabalu fo inisi o whaamui moe. Ia o lo o lumana iai i le whai unga o le neifo i viaso. O lewa toe lua male alfa minute o na tā leo le tūla e lua. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Lima lalo awale so on a fight. Fa alongo mele musika ma e siva mai. So esa banga basa fika ma e tene mai. Sa ole pisa no mo misa ngalo eva mai. Amaratu fongmole Simon Doctor ni audia talo falava le tino mat fa fongmai tala mon nei foi I tula leso tala tumo a fianga yer Pacifico non fainga palota America fa joina lam pasamo mo America I sile to civili Sir John Key ilona langoingo Donald Trump talonga to lo tamolu blacks o le avno mo Ireland fa fongmai yer fa lino ni tala Alfa pelo sang ya tu America mo la tu fainga palo te kele le solua le temeni sila. Ai territorio America Pacifica pio Northern Marianas, America Samoa Maquam. Wa te sei mo le telo mo tu le tulang le Pacifica. O le amata tuina mo le to ari fa ngas longo fainga palota. Awa ngia pe fasili pe o fa pa o la fa waona la nuana le kama ta isu to va to President Kamala Harris. Ai pole li u le la mu lalo te inga Donald Trump. Ai o ila tu mai fa bitoa ma le paso America New Zealand o fa ali ngona I le wingo le fainga palota e yai mo le Pacifica. O le tama tai fa ya o ngasinia I le no fongo so ngal puinga fa tito ma le malor sa ngole mo le University o Kilani ana Powell o e fa alia. O le ale este fa le tono le manatu. O le ai se afia ngai motulai til Pacifica of te yai ma swing o le tau. Ai mai se le fa te tele de mai o fa te vanga fa por kicking. Te alfia e fa o popoina fainga fa military kwam ina o mai ana fa ina mai de pom fa te ta ia ma saina I se vai ngani o le Pacifica o te iu le Pacifica o tangi na mata tio le matia o ia fa mata moni swing o le tau mai fa la fa le natura ma o la fo ia nei se ata te munga palo o ia nei va saina ma America ile tulanga e pona la tu fa dia ele au pen fa dia ele o atu mai o fainga fa pulenga por tu malta ina mai mori tulangi Pacifica fa leo Powell ele o se fa te inga ia tunu e pe New Zealand ma Australia ia la tili fa amalo siele la tu so tanga ba la te America e pe ona fa nga ia le fainga malo Joe Biden ia fa to tongo fa pa anga
ma Australia New Zealand ma Japani telu mai le lua fese fun malvalu o lo talia fi te ulo le Pasifika i tele no nga Amerika pe tai wa tungalu fa tu te vanga fa politiki fa va malo wa ngai mai po I lava la tu lai mai pa nga malo Amerika ai wa fa ria paso Amerika New Zealand to mo dau wa fa I lo mai tala anga presidente to tolu o mavai tu nei ia le tu le o le toi tala talo no mai Amerika i le Pasifika ai ola paso mo Amerika mo New Zealand ma Gilbert ma le pale mia mo New Zealand to civil Sir John Key e ma fana tele le la fa nga wo pe tai o la manatu fa politiki ese wo ye nei o tu lai mai se senga o Gilbert sa fili le presidente mo Amerika Barack Obama ma tau tu ai New Zealand nei le mai temi o vei Sir John Key ma tai o le national ma pan mi New Zealand e tele se no se ngā lulu so fatasi le vau New Zealand Amerika e tō latu le mali anga so fatasi atinu e lima mo le puipuinga le oi loi o mata lima po le 5 ais to le ningo fi te fita Iraki ma le fono fatono le puipuinga malo o fatasi le sa yele no fo New Zealand i le taimi te no mai le taimi o lo fai ma so tai ia nei vaenga ia nei ali to lua e ina walonga Sir Key is a fatal tunanga ma malo tala le staff e fa pea e yelo na langona i tau ia Donald Trump ona manu malo ilo na taimi ilo na lua ilo official mod pai ona siliatu le ia yo le tamau ainga ma manatu ilo Gilbert e fa alisona manatu ta fari ai Gilbert mai Amerika le rominga o Trump ele ngata ina ave mastangata ela mati ai tangata ya Amerika ai fa pena fo il so tanga tunu skipo ma fa ala bu tonga fa ava malo e pe mita New Zealand ma fari foi Gilbert e manao i Trump e aveo i matangata pulito tas e manao e ave ma Vladimir Putin le presidente of Russia e manao foi ave ma Kim Jong Un le presidente of Korea Matu e manao foi e ave ma se tai te faia so se me manao ai se tulanga e mao ai se la matia o la ai mai o se tangata le ilo to tala le sao ma se tangata o fasale le to tula fono ta fasale no fo ini sa wanga ya mi nga pa ngari sa fa ye to mai tai fasale ngoi ona company ta fasale no foi e fainga fangoi oni ta mai tai tu pulang telemo to tolu e kilani sauti wa mara ia taui mo nga yo ngai fa ti ai la pisi o kilani ale tamaki makaura waste award ile to nga seina le la piso me ai mai fa lo palo te fale o ela brogas nasila bogush ma alena lui o le lato kulupo fai goina o le food hub kang e lato ke awina ia me ai wala fo ia la fo ila pisi mai supermarket le new world ile ai papa toi ma fali liwa on fa palango si pala mole no fanga ale papa toi food hub e ulava ilo lato pisi lato fo fatino ai eu foi na lava lato temi vasta tasi e fali liwa ile tasi tisi malini matonio me ai ila foi no fanga ave ila pisi ai ma sei na ngolo no tungala awo tanga telo kele ile avele ia yo nei me ai fa ali fa pala ma le langolo no fa ta we no fa ti o me ai fa mau o le tai fono le fono fa tono a fono fa lo toi fale ale ai o tara ma pa toi a pulu ris out nga vai o fa ai vai ngo tala le local democracy o le leo ni tama ta ia se ia fo fa lo toi fale ma mata ina to ti la pisi o mo ina nei ma ia avela na fa vitai mala na fa malo ile grupo ma ia ta wai se mo ngana fa sa mo e fo ile ala mea ma ia fa sino ai ile mo lava le ile lo toi fale ia fo fa fitauli fa lo toi fale o le tai o le loko le Destiny Church Brian Tamaki to lai lumo fa masnonga to lai lumo se fa masino to tasi le o nei e tu sai ma tua inga no na solio fa tununga o le COVID se fu numerivo e tele ni morianga o moria e fa masno fa tu malo e o kilani so tanga mo morianga ilona a wai ni fa ta singa este tori o kilani to te tele ele temi sa tapu ni e to o matapu sa fa e tu sam fa tununga o tu pui o le COVID ile vai temi o fa pui ponga e fa e pa po moriu mo fa sa e tapula ile na to se fu tangata e fa tanga ona a wai a betai sa awai tamaki fasting sing te tele memoria ai sa ia te na umani morianga sa muliana lokai for pui mo se fuaso ai le kalina tua o lo te ena uma tamaki ia nei morianga ia ta longa stasio ta alo tumu me se ro black sa ia ba vao napia
sa tu no fa na tu fa tu tonu le taimi sa mo mi ai mo fa tu ila lo ile rosa mo England lu su fa lu mo le lua e Twickenham a tu ri ai mai le lu fu lu su fa o nga ya tu ko tu mo le ta lo nga na fa ye lo o Blacks na fa to ile ni ma lo si le na skala mo se lua ma ma kile sa ye ko si le ni score o na score lua le ma Damon McKenzie ta ye kikile stala ma le a o le score ma si le la tu ai sa ia ia va no ia o mo no tu e fa ai ma ma lo o ma te me pitai sa misli kito le sala ma to lo pure power George Ford o Wallace the Titi o le tamore o Blacks ato e mata ina te foi le ta alo ma le ofu numero no ni se temi e ta mo mai tu le skalam le numero valu ma o so o nei ta longa foi to le sta le o Blacks o ma e pe ma mata ina la na ta alo o le fai ngora vaso nei o le to le o Blacks ma ai lani ai sa manu malo o Plex mo le lima le o mansta to so valu so fa le la to foi ta longa mo mo le la to malanga ta milo Malaya Thornborn Thomond Park in Limerick. Ai o manu malo o Blacks ai ngalani fa ngora vaso wa pia se ba ngota mata alo Bowden Barrett mo Cody Taylor o le mau tonu se ta anu ta longa ma ai lani fa ngora vaso nei o no afia ngolu o le sol malanga toile o Blacks in Dublin e tapenai mo le ta longa ma ai lani li kai o sto nai kai meni silo ya ma felo e matama mo le o Blacks mo le lima o fil tie cover matama mo tamo le o Blacks o fa manuria mo o toi tali mai o le o Blacks mo le lima sa ta alo mar kala po Munster fa ngol maso le sa manu maloi ya Saudi mo le ta longa ma Georgia o no Barrett ma Taylor o le ta alo no afia holu o le huka le o Blacks mo le lima mo le numero se fulu Harry Palmer o le awo ya tu ile o Blacks Ruben Love o le atu e teri le o Blacks ino mai on ta alo mo le o Blacks mo le lima mo le nus forward Christian Leo Willing o le ano foi pe tolo o pinga cover fa o popo fa o auto tinga manu o manu o Dalton Papari ma Ethan Blackadder ini sila name o le tamata alo lo ngati tonu le line tu Billy Proctor o tu o foi o Blacks ai to tele mai ni sila o no lo fa tele tani le o le la pepe mo malana pa anga te mai tai o no Barrett o le mfana ta alo no wing o Damien McKenzie e fordinga mai o le ta mo lo numero 10 Stephen Perofeta i le stama e mo fai fona sui yain a sa fu o mo o sui tulanga ne ya Taylor la matanga o ta longa mai ngelani sa yai e le tau lava no mo ta mo no numero lua ya George Bell e sau le fa leo a mai ale ta longa mai alani no so toile mata longa ma Ferrani Paris e mai ta longa mo muri fa ya ma Italia e Jordan o Joe Mala wo i ta ne mata longa fa va malo mo o Engelani ai fa toa mai ani na ya so tona talo na ali mai ni vesti no ta pai no le hakka le o Blacks fa malo lo toa i don't fa ai e aven fa mo i don't ainga o mala to so fa to sanga i mas malili matalo o talo mo Engelani sa to fa ui mai toa mai to lo pinga Engelani le song 4 mai tu si ai lo sta fa mtala ngai o wala so ta ingala tele i le hakka le mo mia le fa malo lo toa o lo tu siga po le solua sa vasto wai le sa ma fo ni fa tonga mai au tapo in sila o fa ali ai lo le fa ya on Scott Robertson o se fa o punga wo tu pulu fanai i le peuli i le talonga le sa fa i nai Engelani lu su fa no ba nothing sai wada ina to fa to se ya mala i lana just singa se mai lo ka pilik ya wa au sia lo ka Engelani na me shon no fa wo na mano malo ina talong fa to dia uma i le fa to i lo ina lo to sa mo i talong fa to dia lu i Italia to fa no Headingley ma o suipi ane Engelani ana talong fai tole lua ma to Samoa ma se sua malia le o te foina le rosa mo ile toi tau ile fa te inga ona tik esa le to Samoa ile sua nga champino le tamar sangari pro rangi ile lua tau sanga o mavae ia tala na le yaso maria tapo inga le tunu ia ile te file mo te tauma so i foia Radio Samoa Tasila mai vatolu Radio Samoa. Tasilima tu. O le atulanga fa taile sunga nya se uli malau leifi mo tanto tala mo le ria sunga fua mo se fa bonga ile a wolia ta ba tanto wolia le lofa e malanga le yo le tampa sili lunga te bring tanto se siantu ile toto malau nanga ale Enterprise Board Group i manukau fa tasime ile sunga ya au kuso ile ding fo i vaingo le woli va talavanto kuso ma lo le fa ya ma lo fo ile on sa ile a matango le diva yes ya ma lo le watai pombua e o ile
mo tau tua ina le tātou atu nuku. Ia, mo ko nei lau e whakalofa ma o whalopati, ia, whakalofa si o tātou atu nuku, i tāpoi na mau si o tātou atu nuku, nā tau uma o lo whai o na maua, tā whasalawa nei tūlā o le so, ia, mo le atu ia, lo whaaga le enterprise, ia, whakai le atua o le ua, tātou toi whelua i lunga o ngāru le e nei aso ma, mo lo tautua o mua. E o le tātou tau whai wha mālola, wale tasi mālola, o sai mālola tau antai, e le te a le mānu lua tau tunu o le kusoa. Ia pe o le koga vai e kola i lunga mo se sama mo tātou lo le a ua pasi le aso sama a nge ia o lo whea ia matiake no tūlang whapea. Ia tātou tatalia a tonu kaulu ke o kutai kausama ua pangapanga le me tātou. Ia, tālu si iele lo fole. Tua ia kuso, au meia so whirangano a meile tau tua mala unanga o hani whaapitoa. Ia mo le angan tu ia so whiwhia o le tau sang. Ia, whaktai o mua, ia, o le hua tātou tō ai foile ia November, ia, tō tasi foile masina, ia, o na tātou whatara whale le Christmasi, ia, tōnu o le nei foile mai tau, ia, o taimi a lo na mia se len, ia, ma lo wa ia foile la, e tūlanga o foile o nei mātou tio solo whaine, ia, lo o ia i pēl kaku campaign lea, so o tamila nei ona na o las falaile le sa le mautu mai ia November. Ia le la fa o pel campaign o last month. Lo ia ta vale fo ia mai le ake di masela o mai tolwa se ia cashback. O ina ia selected vehicles o lo ia fa pitoa ia. A o le lautele uma so se to inga ta vale. Ia o lo ia ta to wa fitala. So lo ina so se ta vale le lo toa. Ia o lo fai o e entitled i le afitala i le cashback. Ia, le mana o fo, ia ni fai fo la o mati pasi ele ta vale, ma to e whapa ua le tau e ta vale o lo iai. Ia pe o suia inga na o lo iai mo le fo i masino November. Ia e mai se fo i sila fio si o tātou atunu o lo tau sa ili sa ili nei fo i masina. Manu, te o le stulanga ia tātou tālu sanga fui e mo mātu ki e whale i tō nua le ingoa le tongi i tāla fui whi maso so la mātu. Ia, whaktai o mua, ia, o loo iai fui a inga o loo whamanu iai nei le tūlanga ona o tūlanga fui lele e se umalava ia tūlanga o loo iai ia profile fui lele so iai lava ia awole no fua i fui lele ona o loo iai se ia o lo mfai lava ona ia i le finance o lo keita mo le tu inga i status ese mo lo ia ia tūlanga o credit profile se tātou atunu so paua tūlanga puilele ia le ngā luenga ma ia puilele i sene tūlanga whapea ia ona mfai le ona fisosoani se i tūlanga le morsa i leo sa se ma Lele, mātou e mamau ma o kilani, o le ase awala whaingo fia, fo i lele maua i sota tō awana, wale angal tāwale. Ia, whaingo fia lava mātou, lo e mako website, o le enterprisepass.co.nz, no ina so si taimi lava e te mana mi ai, pe tau sa e so sa, ia nganga login na le tātou website na, o lo uma lava te kako skapi lunga le website na, o le a lava tāwale ua tāwaila o kinpilinga, ia o lo ia le link o finance ia tafa ia e pai lava ona ia ngalo mai au information ia o alava ia tūlanga o lo amana o mia mai ia ona submit a laro application ia na mole le matu finance ia o a pe o lo pa ia na melo talsanga ia no pai o le matu na tongir mat le tūlanga o le pase se suma iai e le mai iai tūlanga whapea ia ana suta ia ma no na nei vai tau ia technology le ia e vai na tu awale lu mole e kili vai mato po tu lang e fo lava ile me o na ia le customer ma fo efficient tu na papena Lele, malo fa teknoani si vainga ta we fi fa mara tu bel fa fo angala tu na na picture fa na nei a fe tu lo to agus apta fo mo ia pe tu lang le ia o lo tele mano e atu sa ia o telefon ta vale ia o no mota tu ta vale mai le iva se mai le lima pulmon tu solo no
o le ala o paketi o lo fai ona na o mea fo e nai tātou e marusi tātou te nuhu o lo sa ili sa ia o lo maua lava ia so se to inga ta vale o piki apu matulam pa pena ia o ben ia o lo fai ona mo ai o tātou stop ia o apa pe lo to sa ili lo sa le nei time ia o lo mato numero le o le o Barcelau o notaciono pata si valu o Barcelau o notaciono pata si valu ia fai no so tai mai ai ia le sunga ya tevi sunga le pule ia mesele tamai ya tau ia malo nei ko tangata pa pe lo tau sa ili ia se sa ili nei fo ia ia novema ia mo nei lao e pasta e toile malu se tato tu no lo fai onda su mai ia tala mai foi a ia wale fata de pa mai no ko se mato foi tau tu atu nei i manukau ia mo dia tu fa tai mai malo se tato tu no se manu ia me se foi le tato se tato le jo a te manu lo de lava ma o ta mori foi ma se ele tapo inga se tato tu no ia fa tai foi lau te lainga o ngambua ia o mato pa aulo ma ia foi ia fu fuanga to nei aso ia mai foi lava singa lo pena ia fa tai mo mato wa no Maru i tele ngā ruenga o toi o le reia sunga fua le sunga ia au kuso o le tūtumala o takana le Enterprise Motor Group i Marukau lima fitu tolu Great South Road i Marukau i tamo i ele la tūlo toa walau i ele ovolu se lau ono tasiono fa tasivalu mo nisi fa talanga po lunga ole upenga ta failang o le was fluiva me rute o te nei le tula e lua tona faisa fuafuanga wa lava ngā kala se umana piki le whana wa onga e ona tui fo i mei fo i lea wha umai si vai tolu o lau lau e bole vai muri muri ngai koe Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Are you at a crossroads and not sure where to go? Thinking about studying or getting a new job but not sure where to start? OCA can help you get on the right track with new skills and confidence. Our Ignition Work and Study Skills program includes 4 weeks of full-time study and up to 12 weeks of additional support. To find out more or to apply, head over to go.oca.nz/ignition. Oceania Career Academy. Your future starts here. Masala ua e vaai I fale fo mai, po o ta avale ale fono ma e whape ane, ua nao au nanga tau soifua malolo ina, ma nifo mātau te whaia. E tele le fesosoani e maua ia mātau. Fesosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Fesosoani mo tina ma pepe. Fesosoani mo whaia o siaki I le fale mai. Fesosoani mo sauwanga I a inga. Fesosoani mo whanau ua hiu ma le aonga. Mo nisi whamatalanga, tanga I ane I lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au, le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi no valu whawhitulua. Po le olua tasi no valu fitulua tolu o. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe maliu, whaipuiponga, aso whanau, sa whai ngā valonga ba so se wha lawelawe. Apa lai nei loa le Pacific Finance.co.nz pe vala au le o val se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe I le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhe tala. E lua minute whailau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tulai whaatali e se tali e iai inga whabitoa pala au loa le Pacific Finance Limited I le oval se lau fitu whawha lua fitu oval se lau fitu whawha lua fitu. Lewa luas fulu tasi mala famiru tau te niling tulai lua if you feel nganga le difo I vaeng o la woli mo la tanto filo inga ma le fionga le li pule le tau tau nanga ale dichi sal le fionga yala o pepe tala I lene awa fo I ala whala loina o le tau tua male au nanga I mlisi fo fuanga e beo na yele di masino novemba fa talawantu le pepe malo le feo le faiva e malo fo I le tawa tai le ya wuli o lo tue mane I mele sulo le la
Se fumanuia taftalenga funga mua ya fata fatu ita ngale tatu pokalame ya sa lele ho ila sa no ngatu lang le mana ya laso o to amat sa vidi malo sile saya nafi ane wa mana ya le malu le ne yaso ya o ta tanga fo le fa mo se matu e kalesia pe on fatino atu nei ile tolu iva tolu Massey Road i Magere East talangi tonu war tatu KFC fo lewa lunga Massey Road ya ina leo lo fata watu ya tatu fireworks ya kwa tatu mfapa ya watu ya nei mata ya o se manu ya ona fa muta ho le fata wino o tatu fireworks ma lo fa tena maile amantanga foi le fa ngore viaso le se italian tu le pa yema le mano le tanto tu no le fa mo le kalesia ya asalo to tele la tule nga mai ya ol tatu communities there for ya la winti ya no le fi tawi mala to ti wali sa mata mala so tende ya fe lo foi na yo tatu tangata sa mo ya me se foi tonga olo nga mai ai le to tele la pe usta usanga ya atonu ayole ono le na pa utonu le aso fa ta we le aso na ya mala so sa ya pe yo aso ya tuan fa mo te o me fa e kalesia ma me fa tau matulanga pen ya me se la foi no se le ni samo ya ai o lo matu talo pele ya o ai lava o lo yesa na se le ni lo yai ai mana mi foi me fa papa ya wai de to ma fotu masima to san fo ya o le lo mo la no e ya fio mai pa tala mai au i se matu fale o lo le lo fai to la vai lu mole mato falsa ya ile tolu iva tolu Massey Road ya maua mai lava me fa futa la fonga bua e tawana le pusa to se la vi masfu o to se la vi masfu na masalo e o aki se masila fa ele umara na ia telefo o lono winga o se ata fa tai foi le pe fa pe o le ka ke o so ku lunga o Massey Road le futa off mai ile motorway anga ia to lo le Massey Road o le se ata o le no fonga le ile ma le monto le ganisi tu sanga nga te mai lava le manga fa o le e Parkland Road ma Massey Road ya na no te al mang fa na wana tsa lunga Massey Road ele masu mita e afe ya matou tu so lo KFC tu se mo e afe ya matou ai te lio o KFC ya lo ye matou fu a fa la u lo ye luma ya lo ye matou fa ye ai luma to la va sa o lo fai o yo na lo le ya va to le fa ya to matou fa lo yes le ma no fa tai e tapula a voi le mantu tu ila tu pe o tu na ma tu ai tu to mai ti to no le ta vale le pepe ya o terminei ya oro mato fatino fo tu la fo yo sanga le muma le pui ngala tele pe ona fatu la fo noina fata wina tu langa ya o lo fai la va mai male ainga mata ya bo ele mo fai ona nga tu mo va nga le story fatu fireworks lo ya tatu poster se matai ya mo ro me la wai ya pe lo na mato o mo ye luma ya fatu tongile o lo fai ona tongile cash o fai fona fa ya tatu ya o fai fona fa ya tatu bank transfer ya maule so se man ya po la talenga fonga mua ya fatwa ta punya tatu fa lo spumu nani surely ya no winga lo lavarte ni awat pole foi ta na sabite ya semana vale ya o fai le ya se me ayo la fia ya te me la ya le va pe yo nei e mangil pe sencho uma ya ki la mi se manu sawa ya le tala tatu fai pule ho le wa uma magele fatu le o ki la mi atu e to bui tata ho ye man au le champi a man na fa ta me fa papa ele vai ngale musu mai le pepe fa mai e kanga kusi e kokongi e kule so rupea ya sa mai la ta sanga po le lo wata mo sango te wa le ya apatu me fa papa se sa ga so ru matupi e se ulo fatali o e le o to su ngata si nei vai tingi tu e lu on Facebook mo e cosa kami fo ala pipi ya ko ile kana fure ai su e ku soli o le me fa papa le su e le ai ava pe ye ni si fo ya fata mo se le ni le
i le aso lulu ma le stof ya fa so ta i mai ya o fa ona fa se arrangement foi le malama foi le aso tato mo se tu pela so fu ma le aso lua ya ai fa no tu ranga na ya le ma lo fa tang o ani si va nga ta wala pepe fi fa ma tu mo fa fonga nga le tu o le tato singu mulio le tato promotional tickets ya vai aso nei asforele ai pero vai aso muline te wala ke se lima se la tala o a todo tato fa longa tai lima se la mo New Zealand todo foi a tato fa longa tai lima se la mo Australia a tau so to pa duas futa la presidiato ya pe fa nga foto tu a click se la foi se len ya ona mo lo wa no to no tato sei ya ma futa mai le tato o kala me masunga la o ya ta vai a taulas forele ya e go pe tu mo wa so la ya mo we so se le ni fa wo to i ale weekend ya ai o nisi vai ngol tau tu na mer so son ya bala mele o lu atasi li monu to lu fa o lu atasi li monu to lu fa stai tele a fo mo mo ma to no ya manu tele ni foi ko karan fa nga solo nefias ya mai ta se pe o dai sa no le fionga ya la pepe tala lene ya o le dawa to mo fanyan tu fo i to tonu o le lon twale kale sia e pe o ye lunga o le awala le o Messi Road dai mangele tua o tonu lava ya ma le drive through fo le KFC lena e to na ya i le aso ana dafi Talo fa Samoa wa ule ne yo kasputi alu a wale sui ya ngila wa ule kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu Radio Samoa vevela o e si la fia me fatino e mafaiona e umi ai so fale motu le lumanai a fai fo e so fale motu o e si la fia me faiona fatino ni si o fuanga e fa nga ile equity o lo fale a woni e misiere por kalame o le malu I fale ia fia o soruru ta itasi le se fulu e te ai le fa o le a e si la fia ai au wala e mawhai ona e umia se fale motu le lumana ai ma au wala e wha o ngā ile equity o lo fale motu e wha ta wai se isi o fale le pora kalame o le malu I fale ia fia o soruru o vai aso taitasi se fulu e te ai le fa O le vitu au lele ma le vitu ta iala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau early childhood education po a o ngā amata Samoa ma le Pasifika I Mangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o tutoe au alai te whaatuai ai lesi tala nei loa lo walo wala au mai I le olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu e whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. E tonu sfulo a whetala le tino I tupe wa ta pena le Digicel mo lana whaapitoa e whesoswani ai le tonga tāle sui whanga wai nei e tolu whailonga tupe ta I lima se lau tāla cash o le ase ina I aso whaweile ta itasi mo New Zealand ma au se talia. Whaatau so top up luas futala pe sili atu mai whale olo masani pe lafo foi online I le Digicel Pacific o le mawale olo wawanoa I le sei. E te anga wa foi pe a lafo so se leni le my cash a le Digicel I Samoa e whaunga ai le ClickX Pacific. Mo nisi whaamtalanga wala au le ovol se lau tolu wha lua tolu. Seki a Digicel. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Ama.
Tasi fa tunga tuai mai ani seto fale moe toi langi na mai lea I waino. Le di vai ngona wau lima le fafine fai tala. Ele ilo wolanga. Ua moku la mara vai ronga wha lau. Ia nga ilo e piki mai le whana wa o ngau le wan lipa milu te te aile a fole lua. O lo tali ala tanto malo wha alo alungi o se tasi o alo Samoa. O le te le io ana tali. Tau nu mai lolo na sa. E ona maua leo le tātou whilo inga le ni fo I vai ngole awo. Te whai so o simi a tanga nofo te millionaire o te whaia o mata whia te lo whaia te oe whavavau a etani te solo yo le mata be a eita te whaanga whana a eta vali te yo wala le itu ia lo vai se maa la valuta alunga luta ye afuya suma hetita otilo utu au na oe mau efa abava answer Eleni Somali a etofo e ona e o se vai vai a tu mama e te inuai ia so uma e te si la valuta alunga luta ye afuya so uma hetita otilo utu au na oe mau e whaabava e te si la valuta alunga luta ye afuya so uma hetita otilo utu au na oe mau e whaabava na oe mau e whaabava na oe mau Sorry!
Le te miro la wansi o le wa toi se fulu fitu minuto na tale o le tu line tolu e peo ta u se temi o solo. E ile si ma lo fa ano longia o lea ua mawala do ai tala do antu yai. Ile ni fo ivainga o lea woli ya o le ano le ni o Samoa o le te foi tawa tu ilona tala anga. O le matua te le la vole li si le te vai intu I vaenga o lona soifuanga ua ia au sia. E le whaapupu, o se tasi nei o alo le tātu o tru, na soifua maolane I tutonu o Amerika Samoa. Ea o lona suafa o Queen Muhammad Ali, ia po Queen Mele le Yanto, tuia sopo Muhammad Ali, o ia o se director, whapefoi le producer, ia ma o se composer. Ioe, e peoro whentu stemi o sola. O le lisi leo te whaitawa tua I lunga I. E vaenga ua au sia le ni yano le tātu o tiro. O le matua te le lava. Ai, e le leile tātu wanga I atu iai. Yeah, let's welcome on to the program this afternoon, Samoa's very own Queen Muhammad Ali. And it's a pleasure having you on the program this afternoon. Tāna whanava and welcome. Talofa lava. Now, Queen Muhammad Ali, where did you come up with this name? Well, my father, he is from California, and my mother, she is Samoan. So when she married, of course, that is the name that was given. So this is your real name. It's not a made up name. No, yes, this is my real name. Wow. Your father must have been a very, very strong fan of Muhammad Ali back in the day. Yes, you could say that. Wow. How does it feel? How does it feel to be named after one of the greatest boxers in history? Well, I believe it's definitely a blessing. It's so funny because a lot of Samoan people also they are very familiar with the name Ali'i, and so they already think that my name is a Samoan name with Ali'i. So I'm like, oh well, it's different, but actually, in all reality, the meaning is very similar. All right. Well, welcome on board to Radio Samoa, and thank you for taking time out to talk to us. Now, can you tell us about yourself, where your mom is from? I know your dad is American, but your mom, you have roots in American Samoa. Can you tell us a bit about it? Yes, my mother in her lineage is from the Leato family and the Tuiasosopo. That's in Vatia, American Samoa, and also in Whangaitua, American Samoa. Those are the main villages that they're from. My family is from, and that is also the paramount chief in the Eastern District of American Samoa is the Leato. Have you ever been to American Samoa? Oh, absolutely. Absolutely. A million times. There's so many projects that
working on out there. Actually, currently, we're still working on the building of Manuia Samoa, that is a social wellness hub surrounded around the health of the island. So, yes, that's something that is an ongoing development. Why the film industry? Why did you decide this is my career path? Well, my mother actually, she was a film director as well, starting out when she graduated from college. She did a film. I'm not sure if you're familiar with it in New Zealand, but it was on the transition of a Samoan young man coming to America and how that works dealing with the social justice issues in American Samoa. Basically, I mean, not in American Samoa, as an American Samoan person coming to the States. And basically, it's the same as, many minorities dealing with migrating over to the States. And the name of the film is called Vaitafe. Vaitafe. So, Mhm. a journey of a Samoan man coming to A Samoan coming to America, trying to look for opportunities for his family. And basically, what he found was a lot of, struggles that he had to go through as I guess they would call him. I don't call myself or consider myself as a minority because I feel that indigenous people are the majority of this planet. But the many people that deal with migrating to America or Samoa migrating to New Zealand, it's tough because we're not under our own, customs and things like that, and we have to adjust. So that's what the film was mainly about. and where did you guys do the production and filming? Well, this was something my mom did during her time when she was younger. Mhm. She was an assistant director on the project. So this was back in the 70s. Wow, quite a long time ago, eh? Yes, but that's her work got me into film, and so I've been, going into that path. And I also see here that you were in Samoa in 2017, being an artist in residence at Tiapapata Art Center. Can you talk a bit about your experience in Samoa? Yes, that was a beautiful residency. We stayed, is my husband and I, we stayed at the art center and it was screened one of our films there. And what we really enjoyed the most was being able to meet a Kirikiti team and um, and it was just really, really a good residency, being able to spend time with the whole village at that time in Apia. How long was it for you guys in Samoa? We stayed out there, I believe, 2 weeks, and then we went straight to American Samoa, and we were just out there for a long period of time. Now, being an American Samoan, how do you compare American Samoa to Samoa now that we're not Western Samoa anymore? One thing that I do know is that in Samoa, even the Samoans that are coming from independent Samoa over to American Samoa, I know that many of them are very entrepreneurial. They have many of their own businesses. As for American Samoans, many of people that are raised in American Samoa more work for the government and the fishery there. They're not as entrepreneurial, but that that's something that will progress. I know the governor was trying to get more people into entrepreneurial mindset. So in other words, us in independent Samoa, we work a bit harder than our cousins in American Samoa. Well, I didn't say that. I didn't say that. I mean, you can work on a government job and work hard too.
All right. Now, talking about American Samoa, you did the film Manuia Samoa back in 2019. Now, can you talk about your work with Whangaitua High School and also the village of Whangaitua? Well, actually, Manuia Samoa is a development project for a social wellness hub. The film was The Last Matai, Mm. but Manuia Samoa project, during that time, we were also doing a course, a crash course in film production. So we show the classes how many different positions and parts there are in a film. Like you have your DP, you have your directors, you have so many different fields to work in: production, logistics. So we're just going over all of that: sound, everything, every aspect of the film or film production to actually create a film and what it takes. So hopefully, we can get more people involved, because I think one of the most important things is for us as Samoan people to stay creative, stay creative in creating our culture, because all around the world, I've traveled many places, and they always push or promote their cultural heritage on other countries, as ambassadors. And I think that it will really help us from independent Samoa, American Samoa, just as Samoan people, to promote our culture around the world. Talking about promoting Samoa worldwide, you are number 3 on the list with the likes of Dwayne Johnson, actor, producer, writer, entrepreneur, so forth and so forth. Second from Tusi Tamasese at number 2. Now, I believe you worked alongside Tusi Tamasese, is that correct? No, I have not gotten a chance. Not yet, eh? No, not yet. But he is a brilliant director. I've watched several of his films. Now, what's your future film dream? Who would you like to have in your cast, and which Samoan actors would you like to have work alongside you? Well, I was thinking about this one person. His name is Francis. Now, I'm just joking. Sign me up. No, but seriously, I have been in contact with Miss Atta Johnson. Uh-huh. And I would love to, work with her. And I know she's not an actor, but I know that she has a lot of stories and different things. But really, my concentration is not on celebrities, but more of finding new talents in independent Samoa and American Samoa, because I think that, our young people need a chance to learn and promote themselves. So you're working from the grassroots upwards, eh? Now, I see here that you're currently working on the reproduction of O Amepasa. Can you tell us a bit about it? Yes, that is a film that is about two young girls that are envisioning themselves as ambassadors of Samoa, both American and independent. In the first place, they want to promote their culture is the Republic of China, actually, which is Taiwan, and then China. So that's like because they're multilingual. They speak Chinese and Samoan, and of course English. So, yeah. Wow. Why the Samoan name? Why did you decide, on using the Samoan name for the film? Well, because they are promoting the Samoan culture, I didn't see any other name that I could use. And I think that actually the name came from my husband, who thought about it. And we were like, yeah, that would be perfect. I mean, there's no other word to describe in the Samoan language, because
this is really a film because it's still a documentary. It's not just action film. So we're actually going to be taking these young girls to China and with other cultural performers to promote the Samoan culture. So that's something that we really, really see that it can help young people to realize, what culture, what importance it is to keep our culture because sometimes when you're in the island and you're just like sitting there and like get off the island, like everybody tells I want to get off the island and travel the world. I definitely think that that's important too. However, I think, really being able to embrace what you have and show it to the world because a lot of people don't even know about Samoa. I tell people about Samoa and they're like, oh, Somalia? I'm like, no, that's different. Oh my goodness. Well, I think action speaks louder than words, and you doing your work and giving it to the world. I believe you are doing the right, Samoa, the right thing by introducing, our youth and everybody else that works alongside you in the film industry. So when do you think Ambassa will come out? Well, we are actually working with PBS right now on the film in production. So we're hoping by the end of the year, next year, it will be finished production. So And do directors have, scheduled hours of working, or is it a non-stop process? definitely directors have scheduled hours. However, I'm an independent director along with my husband, so we have to set our schedule, and it's an ongoing process there. And a lot of because I'm an entrepreneur as well. We don't work for any type of huge production company except for our own, which I consider huge. But but being an entrepreneur is actually more work. So we have to just be on our P's and Q's and make sure that we are getting things done at a certain amount of time within a deadline. So if any of our youth or any of our people that are watching right now want to become filmmakers in the future, what are the steps and what do they need to do? Well, one of the first steps, I think, is something important for all filmmakers is learning how to really tell a story or finding a main character of your film that knows how to express and tell a good story. Because without a good story, you really don't have a good film. As far as funding, there's so much grants out there for incoming filmmakers that you can apply for within your country and then also within the states. And especially for what they call minority groups, there's a lot of available grants and funding for young filmmakers. So I would, encourage them to look. Thank you very much for your time this afternoon. Queen Muhammad Ali, final word, because I'm pretty sure you've got fans, not only that, families and friends that are tuning into Radio Samoa right now. What would you like to say to them? I would like to say stay positive. These are some crazy times. Stay focused. And as Samoans, always stay funny because Samoan people are very funny people. It's been an absolute pleasure having you on the program for today. Thank you for taking time out to come on to the show. We wish you all the best for the films that you're working on and for your future. And hopefully we can have you back in the near future. Absolutely. Thank you so much for having me. Fafitai Telalava. For me over here, it's Mamuia Lepo. So I'll see you soon. Yeah, tō whā sui fua. O le tamaita ia Queen Muhammad Ali, ia po o Queen Mele le ianto tui a Sosopo Muhammad Ali, mai Amerika Samoa lona tina, ia mai Amerika lona tama.
o ia o se for director, television producer, visual anthropologist ia male te lo isi maua taleni ua whaamaru ia ile tua i lea fo ia lo Samoa. Whaamtek tele mo lea manoa, Queen Muhammad Ali ia tātou toi whiloa i fo i se aso o mua. Ua tāle tolu. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. In this update, Diabetes NZ says Health NZ needs to be more specific with its diabetes information. The national agency's figures show 323,700 Kiwis have the disease. That's an increase of 95,700 in 3 years. But it doesn't specify which have type 1 and type 2 diabetes. They require different treatment and prevention. Diabetes NZ CEO Heather Very says the rise in cases is worrying, but there also needs to be more clarity. If we have clearer data, then we'll be able to sort of really work with the numbers and know exactly which areas which need input and intervention. US presidential candidate Kamala Harris says there's lots to do in the final days of the election. The Democrat has held 2 rallies in Michigan, and Republican counterpart Donald Trump is due to speak in Georgia. Harris began her rally by pledging to do everything in her power to end war in Gaza, appealing to the state's Arab-American population. She says momentum is on their side now. Our campaign is tapping into the ambitions, the aspirations, and the dreams of the American people. More uncertainty about Wellington's social housing. Kāinga Ora closed its 117-unit Dixon Street flats 2 years ago, but has only now removed all tenants. It says it hasn't decided on the building's future, but News Talk ZB's revealed it's considering selling. Wellington Central MP Tamitha Paul says it's just the latest in a number of paused, stalled and cancelled Kāinga Ora projects. It represents a major decline in public housing in Wellington. There is a really high demand, and all we're seeing is building after building after building closing down. That's news. In sport, Liam Lawson's satisfied to survive Formula One's Brazilian Grand Prix, as much as scoring 2 points for finishing 9th. He says the day out in Sao Paulo was chaotic in the wet. I nearly crashed probably 10 times. It was very sketchy. Even coming into the pit lane, and I wasn't stopping. I was aiming straight for the barrier at the pit entrance, and it just gripped before then. So, yeah, crazy race. Reverence for All Blacks loose forward Wallace Satiti from within the Irish camp ahead of Saturday morning's test. Satiti's in line to play his first test against the Irish, coming off the back of his man-of-the-match effort in the win over England at Twickenham. Ireland's Kiwi backs coach Andrew Goodman was left impressed by Satiti's efforts and says they need to watch him. That is sport. Fatalo fato lau tala nei o le tau mo le so mo le aso atai au. Winga le tau mo le so e matele ina le lei winga le tau se ivanga na ai na iau e ufitia le langi ma e ono iai na timu e to ulu i le awa uli. E angi maali e mai sa vili ma e whaalongo ina se sau e angi malu mai i le sami. O le vevela whamauina mo le so e se fulvaru tikeri ma le malu lua se fulu tikeri. O le angoto i fo le la i le toi 2 minute i le itula e valu i le afiafia na nei. Mo le aso atai au e iai taimi o le au fitia ai le langi i au, whaasolo ina langi le leianga i atu i le po. E angi maali e mai savili mai le tu sifo o le atu nuu. O le vevela whamauina se furu iwa tikeri ma le malu lua se fulu lua tikeri. O le angoto ifo le la i le toi tasi le minute i le itula e valu i le afiafia tai au. Malau tala na o le tau mo le so mo le aso tai au. Malo soifua, o le si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu a mo, se kia Radio Samoa. We're all
mai o tafa musu musu mai I lo taringa si tau mai I tell of a morning here I ata ita awane I enga lo ina ta venga Never for your man tell it. The swill of the love, ya or your soma. I saw say you live for the bow. Papa Pinetta, I might say shit up for love. Get him up from time, yo, live to love. I feel no pillow for my only person. Hold on for Yasakeli, come with Suma. So clear Sammy, you're enough about the Bungala. Get him a Kalakaba, you are in Bungo. Really kind, but I swear about not Bungo. So when you pick, I can pay you out of far. But I'm not going to wife up in our welcome. Pakula ilumpuka, pequeno maiaika. Te suelta wasaile kwenye fiore polonga. Malafia so kamafa, no galala. Velo mai petina sunga, ilume uo. Sabi o maunga mabao, o te tawa sa ai. O fainga tamatina, o me uma o te. Sifumali Richard Paka Sipsuma Vanessa Kai Lydia Oli Sauyo Hello Wow Watu wala onga tomaiti vai mai se me fai ele me ayola ri fiafi wa umbale me ayola tona ayana nafi. But my wonderful spot will find out why you are onga le ri fo ya wo le la sama fua. Sa no mai tomaiti mo tanto programa of Silva Tani le afa ole tol. O le Parkinson and Bowskill wa silia mal se lautau sangalana tautua I le ngao sio maafa manatu anangata. O tausa ilisa maafa manatu mo se pele ya oe. Le Parkinson and Bowskill na amatanga o sia na maafa manatu. Mai le afe valu se lau valu ono. Vala au lole o valu se lau, fitu tolu tolu, fa tolu tolu. Pe emaili le info@parkinsonbowskill.co.nz mo nisi fa amtalanga. O e sauni malanga I Samoa, mana tualola moana rentals o lo o maua I sosi tu ai ngā taavale mautotongi mo sose mana onga. E mawhaiona piki le taavale I le malaiva lele I fale olo, po le tātou ofisa au tu I ala fua. Pe mo mori anto foi I le fale tari malo o lo o e wha mautua ai ngā whaabitoa. O lo o iai le insurance cover e te fili mai iai. Nei tupu se wha lawe ai o lo o iai le wha mama avenga, male pui ngā mo oe. Mori se whaamtalanga wala au le tātou paanga le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasionono. Pea siasi le tātou apia fōlinga o le Moana Rentals o le upenga te whaailangi o le moanarentals.com.
O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le tau ngofi o pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu i valua o wha o o. Tolu i valua o wha o o mo le R-Dash Travel. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O le wasi antia se fululu miru tau te nele i tulai tolu toi whaatalo whantua i le rivango la uli ma tua le kantai leo le whana wa onga. O le dangwatu wa onga i o nisi fo whanaule wa amatalia i suenga. O le NCEA i le so i a talo sia o le dawa i umalamanuia. Suenga a manta o le whai unga o le rifo i tusanga a le malo e pei o na whaanga. Sono a wheu le tonu lau sa. I po lau sa po lau tawale. O te pone lau whaatasi melesunga ia Victor. O le tutuma udanga le Entire World and Auto Limited i ona la lai luai o tara talo fa Victor o amile dai tu vai. Ja, so fo mo malangi malo to fafong mo ja ma lo la mo sa i malo tawa ta lo sunga. Ja fatalo fa for pe mo lungo sa mo to no mo ta mala o fa ta si mai ai nei to la de uli ma lo la mo sa i malo fo no e fa malo sia to. Ja, o le la ve o ke me o ma to pito nei o tawa se man. Sulu malo si mala ya mai ave la fa singa ma fana ya nga fu iva nga ye fa fi au fa mastino sa vali ta mo to ringi ya ko nga kaule nga kiri ya ma ko se ma nei e oi e nga fu lele ya un tu mata i tanga e ko ring ya ya le oi e se ma tango fiole la pe ana le maruru ana sa vili pe so sa vili li Victor. Ya sa o le so ko se wa ya lo le sa vidi so ma nga ya le la ko se sa lo sa vidi pe ka ke ma di ai ma nga ya fa ma fan na lo ye di se man ya le o le menta wa lo te fa lo watu o nai lu se lo pasene lo malo sina we ye e au mai e tanto fa bito ya ma va nga u mo le tu ma lo nga Victor. Ya sa le se man fa fai mo ma to no fa aulo mata tu ma to po pesino le ka tex mansua mantua e ono sene pe outro sa temine ia matou ia tato pesino leva tasi lo walua tala tu liva ko tisero tala fitu fa sene ia mantua lo ko yesi ko fly by wana ole tato airport car tax mar ia point ole tato fly by ole tse tato fly by ava pela nga ese no mire de carre so atia silton tato pam de senso so ani mo natulanga ia tato fon kesi da PT iva kir kalama fainto we feel lua sofitu tala te tongia ma to foro swafa mata foro la numero tu foi tato tin pusa o mansaunia wala so va no tanga va foto no tato se te man mal se lauta la ut fatu morosa ia mato sa forman malone ne va aso o kuso yo suo yo numero telefoni o le olwa tasi over tasi lua tolu fitu tolu o le swafa na man malo mo ne va aso patato va tasi lauta la anga e metato farisinia ya fatina ma to full service transmission service ngata folea tato taofi ma ta vale patawina ita to fadisinia afa penefia di filo sa ya ole do inisita nga yai mali tole initial lift kit mali poly lift mali low spring mali snow ko fa pi ya tato afa penata se sa pu pas ya fo po pambo file no mota to ta vale do mota to pu pas temene ya felo fi filinga fa pi fo ma to le flares can be reflex with fail tambay lungo apota vale ale tato reflex e fa feno fa pi le tato frisni afa pe ini me fare tono ta vale fa feno mai tonu ai fa tato scan in ya ma ina tu por ta vale ya po mori o so ma sport o le pepole warren e lua sultala pepole warren fa tino i tato frisni ya ole tato ta vale no mo foi ta vale fo ta vale tuai fa fi feeling afa pe so ta vale tuai fia mai tono fa ta so ta vale fo e fora mato fena tulanga mo oi tata vale lo yai SUV cars tato minivan yo tata vala iti yo matato hypercars ngata fo ile tato pick up tele lava mala tunu le mai fesili mai ya tato pick up mata mai lo afilo asfuluto sanga
si pa le lua fi lua tolu ia ole Hilux fo ole tato Ranger ia ma Nissan a fa pena tau so pick up lo mata to pick up temene le 2-wheel drive ma 4-wheel drive for filinga a fa pet fa tau ina sta valley e molo cashback pa ina matu a fa ta valley a pa ora me mna mia pero tolu ma singa bank statement ia malo a le sina ta valley a para to e sa ma ina matu fa ta valley ia on me telefoni o iva lu fitu fa to lolo o iva lu fitu fa to lolo o renumena le ofisa te vida ngai ai mo se so swani ia ngai me tato farpa u e tato farpa u e sui pa o ta vale pe no fale tonu a pe ngai ko so se ki me kwio lo ma fe tato se ki me i tato farpa u i le tasi fitu solo pe jo o tara a mata ma se sulima se pa le lua sulu ma lua sulu ngai lunga tato se ki me lo vata wina temine i le tato farpa a fa pe na tau so pa u maktas ia lo mata to pa to tasi to lua to tolu to lima ia ora so se penava o le martas le fatawina ia matou a le penu metasi lava ia o le maxes a pen le lava na ia mai o ia bani a va pena tau a ni me fale tonu le pa a fa tino fe matou de pancha repairs me ia fao a pingo me ku ka falpa u fe no matou fixinga a va pe siaki ku la pa u a ko fale kongu lava ia fa mon bole le finger fix ia ta vale neva ia sol Honda Fit do fe sufa to sanga le ato to sanga le mechanical warranty a fa pet ta tanga ina ta vale hole Honda Fit a do sufa to sanga e hybrid le ta vale hybrid ia a se fet pensing ia to no fa pena a fa pet ta tanga ito so ta vale hybrid ia sumai ile tato fa ta vale tato finance e tolu tato finance le fa nga temene i tatola la ye lua all finance now or yes finance my Q card afa pete fi apalai polo memna mia tato finance ya rolesene ya male for iling ngore me male passport polo nga me lua ya male tolu masinga bank statement apalai sau sekimek ya pe apalai fo le se car repair me fixa lo ta vale ile tato farisinia tadi foi matore si pay after pay le pai male winsko su valu masida interest free tato finance le fanga temine i tato la ye lua ia vile mai no me telefone tato farpau o iva lu fitasi tolu o iva lu fitasi tolu o mi fitasi vasili alo samo pena na finga luenga ya mato mo se so swani of facial manu mora no Mariki telinga luenga o tutorial le ia sunga fua le sunga ya Victor wa vela voye ma funga tambul moli o le tutumala undangana ala taya world iona la lua idai o tara Ole wa se Andreas fulmaliva midu tu tenele July tolu tamiti talo fa me o tu ha me la ngale de yaso sa ya nga pe sa ya sumanolo fa malo fuspa tono le ta vale tono fali su yo fua onga sa de bible tanto por clame silma tali lango da vida balo sile fale kikio le Feeders Delight se mo ye kikio aso fanda fa i ponga mo so se fa mo a e fia manta yanto kiki musikaili anga ilunga le Facebook ta ilano le PHINAS Delights PHINAS Delights te mo ye ke wa so fa na fa i ponga ma so se fa mo Taliban tu ya Junior Moli mana fingal wengana al Field Rubber Limited in Mahanga Drive semi tu ya tu mo le fa sa simele di vai ngula mo ya malo la breon sai malo le fa malo lo si Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Okay, you see right about now, we're gonna take it way back. We got light reds in the building. 6, 5, 1. Wait now, bada boom, bada bing, that stories of tone, commentator. Too good, no control, I'm a simulator. 651 lion, this collaborator. Someone left hook. Eastside, P-Town, 5024, click, Creekside, shout out to my brotherhood, I'm homesick, but you know this, you got me singing la la la, ta ta la la la,
a man that is so magnetizing. So fancy with that hook. Bam, ba, di, di, dum, bam. He got me in the feelings in the morning. Be with you controlling. Glamour is eye catching me, girl, I'm falling. But to stalling. Still got me singing ta la la ta ta la la la. Boom, boom, got me like you on a regular. The way your beauty stands out, be telling ya. Woman, those eyes got the feels all over your face. Sticking your body language, cause they feeling the same. Come to a little closer. Pick up your vibes for me, see. Put out the fires, getting hotter up in here. We can't cooperate, someone you can't disappear. Oh, no, nobody's in the chance, get your right, cause you are mine. One and only one in the area. Where no lion, watch it. Wayno DJ 651 Malayan Rays Talalanta Talala Fan Tunga Fanana Jerome Gray. A veel of Jamam Jamai, ja, maar dat is voor me lang je maar programma la woli me voor mo. Se eu li July fan telefon to longas to tour se an to le fionga ya pestale an to severe ma Isaac Brown ai fa mo wina le tan to tour se eu li le fituana ni le fiafi. Ole ale te mi muli nantoe mawa tu waisa meli I lau pusa meli. Ole ale te muli na e alu inta tala lau pusa meli. O mawa pe ni au meli mai lau pusa meli. Ea, lena, o le famele fa matalanga lau te whaita watua I. E ono iai se taimi, e ono iai se aso, e leo toi mamao, o le awha pe lea ona toi kiliva antuai, ia ni meli I ata tau pusa meli ta I to atasi. Ioi, le pusa meli le ngata mai ei lau tusi apalai fo le pe ai fie whaalwa. Ale suinga e ono mawhai ona suia iai le New Zealand Post I ata tau pusa melia. O le awha pe leo na tu whaatasi ei ni pusa meli tu whaatasi. Ase pitonu. Ia po se awala fo. E tu whaatasi le se no whangai tasi. Ia na e anu ala ia leo oia e fie manga o siaki lau meli. Ia pe au ka koisa mo. E renga ko pusa meli luma o le awala. Ia ai te halu I o le fale meli e kiva le leiai. Ia lau pusa meli. Ma ua whaalia ia se whangau le malie o le uni a postal workers I le tulanga. Mai mara tu e tu whaatasi lo whaapea I e pusa meli pe o na yeisamo. O lona wing. To tele le au whainga aluenga o le ale toi maua. Ni a la to ngā luenga. Ia mai le ngatailea. E yeitangata. Ia e le mawhai o na sawa wali antu mai le what. A ngai luma o le pusa meli. E mo o mia fo I lele. Ia le tangata e fsoswani atu ia I la tau. O longa wing. E rekin. Ia e le koe ieni tātou pusa meli. O a whea. O le tali whaingofi. O tele hiloa. Ma o tele mautino fo. Ai o le mea o lea ua whae loma. E iei le taimi. E le to iei ni tātou pusa meli. Ia wale tele o le taimi.
o leo tātou whangaina le email, se I vanga nai, an tātou pili nei, au I tātou I le pusameli, I lea masina, ma lea fo I masina, a whai o au rates nei, avantu fo I tono nau pusameli, ia o le mea lawa le nai, tas. Pau le si mea le, taula ta mailo, ma fo fo ile, o a tātou cards, cards fo I e mai o le fale tupe, a wa a le loa ta card, ia mwhina vili o le fale tupe tau fili da, ia ai to e lafo mai le si card fo, le ngai di mawhinga la fo mai se card I lungo le email, card le wha o ngā fo ile le masini ATM, se I vanga ngā la ua e wha o ngā ina fo ile mea fo le usap, o le meka o le Google Pay, kama ngā le wha o ngā sa o mai la walau telefoni fe avia, ia e scan fo ile le pay la vo, le wha o ngā lau ka, wai ile sao le teknolosi, le ua wha o ngā ina ile nei fo I vai tau, ole soifua ngā lo o tau soifua, mau tātou wolai, makau kia. Saua mai le card le swipe, saua wha o ngā le screen o lau telefon, o laua iei wha mau maunga o lau card. Ala sau whingā lo le mea ngā le pusami. O mga o mia lau pusamili pe ua kumu fui e me fui e avaku o lisi o kau o loa, makau o whale, ma fia whakau ese lau whale, ia mau meli e lea ave sea mai lau pusamili, lau ai wanga sosolo i ere mokia. Eo ia le da, e leo nei, e leo nā nei, o sea so I leo toi mama. It's time again for you and me to dance around the Christmas tree. Grab your partner and move around to the beat of the island sound. Sing it S.O.P. Yeah, that's me. Make it clear, make it free. It's Christmas time for you and me and all the family. I said Christmas, Christmas, Christmas in the island. 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 Bells are ringing around the town. Let's have another round. Santa Claus is coming your way, ruder than that was led. Let me hear that sound of drums. Merry Christmas all around. The island is the place to be for you and the family. I said Christmas, Christmas, Christmas in the island. 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 Welcome to the festive season in the island. Another year gone, time for family loving. Let's get together, grab yourself some liquor, and let's party till the morning. Come party people over here, my party people over there. They wanna see you put them digits in the air. My party people, let's get together and celebrate another Christmas cheer. I said Christmas, Christmas, Christmas in the island. 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 Radio Samoa. Taslima Ivatol Amo. Semnula wan siwa afatono nei le tulai tolu fa tano fa tui lole le fana wa onga lo tu wa onga ole de ya sunga fua talo fa lava tomai ti fa tano fa tu fo I mantua o mai o tole fa now ai na mai le fa unga ole nei fo I vaiaso sa e tamalele
sa e teine le lei o ato me sa whai lea onga. A whaina e nofo le whale o lea le mafuanga ua halai ona e nofo i le whale. Ea le lei. E whaia e wala mai le tāturu merali tamiti o le tolu fitu fitu tasi lima iwa tolu. Tolu fitu fitu tasi lima iwa tolu. Na mata mai le Paul Australia na seima vai atu nei ali tamiti. Na iei mea na tutupu tono New Zealand. Le papa ai mea wha papa. O le via so landa nei. E iei le aso le wha pitoa i le naso. Le ala ina wha atau ia mea wha papa. Ia ma wha tanga ina mea wha papa. I tu tono New Zealand. Ma le tele o tunu o le lalolangi. O le ala le aso le ta ua. O le aso o mea wha papa. O le ale ingo o le aso. Lewa ta ua o le aso o mea wha papa. Po o fireworks. Alo so ben tali o le wala umilia. Tolu fitu fitu. Tasi lima tolu na utala atu mo tole whana o le riva o le awoli. Tolu fitu fitu. Tasi lima iwa tolu. O le awho i le aso le niva aso. E pa u iei le na aso. Solo se fa na pango ile olanga fa samo asa sawa yes fa so ala ye kai o kala o le ko ka vai o falanga nga o ka pena nga wa menge le lo kai o le o ku o male ko ya nga ole o mali ki e o ki ai ki la mo ni pe o le vai na fingo ka o se vai sa lo se su po e si e nga li ai ole o ku ai fai la fala si ko ya nga ile ma ole pengi ole a ole a amasa sa mai kua fa sa mai kua ia to ele fane i u o fu o ti fa fa mu ngaka la no mo mo a no fo ti fu si sa solo fa no a e fa ile ti ta vale viva mama ya Tia Junior vai lua mala pese uma fai goina anto vai a joy for tato pologalamene o silma tani mo fana o sa mo tu a unga o ria so fo no merl telefoni la me tu a o doktor binti pe a fia
Awai o tolu tātou polakalamene o sili matali manatua sa'api sela o tali e tolu ngon tono le sei. Whai le le aso whareile aso nipe an tātou o lia te manu malo ai i se whai longa o saunia ele whalekeke o le Fina's Delights. E mwhewne wala wai le tātou no mero le tolu fitu fitu tasi lima i tolu me kari tā lova. Tā lofa sea manu. Oa mai oe. Maria whawhetai. Sa e alu i le a onga me kari. Ioe. Oa lanto me sa whi le a onga. Sa whai mako suenga. Suenga a wala. O le ale mata upule sa whai ele tau suenga. Numera. Numera. Ia, e a mai la le suenga. E whaingo fie pe whainga ta. Whaingofia. Whaingofie. O ani fesili na sau le suenga a me kairi. Whapopo. Whapopo. O le a se whapopo lena e whaia nei te loa e sa o le leile whaingolau whapopo. Lua. Lua. Whapopo i le fia. Tolu. Lua whapopo le tolu. Lua whapopo le tolu e fia. Lima. Lima o ka se tai mana ia le leite le o me kairi e ono sai me lunga le tanto leina talofa. Talofa se manu. Oi, meka. Ia. Oa mai lau sungar koinga. Ha mongu wifa fkai. Ha mai oi. Ia ole fo iae. Ule lo fare ari wala masia. O sa e pisiri me kai le loku kameki. E pisi awa le ngaku. Ia. Ia, wala me sa foi le weekend. Ai. E fai malo fe au ma sapo le awa to Samoa. Soli. Nga e hala le vavea la sa ki makamaka. Ma makabaka wa loka loki fo. Ia. Ora ala le men kupurka ko ka ronga rimika. Fai maka ko wa malo le fiku Samoa le au kamaka. Ia, se ka imangi. Ngai makamaka ka ronga ko nga mngiusi. Ai. Ia. Ui ki le makamaka. E makamaka luki fo. Ia, mata ina le tamu whainga tonga po le matuma tonga li ia mika. I lo au nga. Oi, matuma tonga. I. Oh, sili. E kere ia lula masaufu ai lunga la wala la skonga. Le. Ka musika wale whapapa o musika. Ka hal musika ia nga. Siliar ngofo le fale sa ngare mu ali mika. I, sa o le. Le, ona sa me lunga le leina. O le aso e tā ua. O le ringo le aso le tā ua. O le aso mea whaapapa. O a whea fo le ringo i aso le whaamarantu e lalangi atoa. Me kairi? Kaifo. Toi sau tansi? Kaifo. O a whea whai e whaamarantu e le aso le? Kaiau. Kaiau. Soli. Ua whaakau le asau mea whaapapa. Piki makamakai mea whaapapa le next door. Ele se tupe. Ele ise di kusale le ya ka nga i foi sa okupe fa ka ngia me fa pa ai ka ko un sa ia msalo se stausa pe pick up le tanto economy ya ona mo million tanto me fa pa fa i ka ko fa i longa fa te tele me ka rile vala au mai wa me na la lu fa o la su enga tai au ai mea ai mui o la no me ai ngai Ko pai so le ka fiolai. Ai inga ilea. Fai se toast pe ngar ko pai. Toast. Toi sol. Umalala. O inga fai ko pai me ka. Nana. Ia. Umalanga ya lui fa ta ya nana mor ko pai poilo. Ioi. Ai fa te o la su enga fika. Samoa. We sa ni la mor su. Ioi. Ia, manu ia tele lau su enga tai o me kairi, e wha te tele wala o mai welo. A whetai se o manu. Alo wha tele antu mo e wha tai anana e? Okay. Ia, alo wha antu tō wha so i fua. E sa o ia me kairi li miko? Ia, whanare ia. O le ale ngole aso le o me wha papa. O le awa Kai Fox. Ia. O a whea le aso e pa ui, e le Kai Fox te. O le pa ura whakangu kai awa so 5 November lua whelua wha. Lua wha. Ua i ilangi a me wha papari miko. Whapapa musika e kaka. E leo i. E si dian musika e le alu se kupe a.
Makua I wha ngā le wifi ia ngā le what. So the day. O hawhi fwere ki anu e whingalu, ngā rimika? Kai au. O, lano kei mia makakai? A wharawanu. A wharawanu kaurifia? A wharawanu e whakawe umara wha. Umara, kaule lei aro, sa umara a makaro me whapapa. Ai, whapapa musika. Ea le lei. O amara ko inga malo makua rimika? Ale mamangu I whawhakai. Ea, le lei. Alo wha... Ia? Ramano kama I saku. O le koe kiki whuka ngu marika maro. O la e, ma losi arku maro I saku. Ia. Wana nei. Ai alofa tele antu e? Ia, no whako ia o mai I saku. Ia, whaafitai mika. Maruia le rei e whiawhia tamaitia o ka. Guy Fawkes Day. Ne usauni antu iai ia le tele o tudu. E whaia lea. I le aso a tā mo tātou New Zealand. Isi a tudu. Whako a whai le aso lulu. Think a minute. It could change everything. Think a minute. Former Prime Minister of England, Winston Churchill, became so famous for his speeches that he's been called the greatest speaker of the century. He was also famous for his quick wit. Yet amazingly, he was not a natural gifted speaker. In fact, earlier in Churchill's life, he had such a bad speech problem that people made fun of the way he talked. Do you know how Churchill changed to become the greatest speaker of the 20th century? He studied and wrote his speeches word for word on paper, and then practiced them countless hours in front of a mirror. He worked at saying each word just the right way, with just the right facial expressions. He also practiced pausing and pretending to struggle to find the right word, although he knew exactly what he was going to say. So even though Winston Churchill was not a naturally good speaker, he disciplined and trained himself to become a great one. You and I can never succeed in life without discipline and hard work. It takes sweat to succeed in our job and career, in school, in sports, in our marriage and family. You see, even if you're born into a rich family or with an intelligent mind and natural talents, you still have to work hard to reach your potential and truly succeed. We still need to get the best education and training we can, as well as to practice and improve our skills. Most importantly, it takes daily discipline to develop the heart and character we want to have. We have to learn to control and change our attitudes, our thinking, and our way of doing things every day. It's not natural or easy for us to quickly forgive someone who hurts us. It's not natural or easy to always be honest, no matter what we can get away with or how much it costs us. So we need help. And today, you can start by asking Jesus to take control of your heart and character. Remember, God will do for you what you cannot do for yourself, but He will not do for you what you can do. So with His power and help, plus your work and sweat, you can start making the changes you need for your success. Just think a minute.
se fungamani o le hallelujah worship team yau e loa le ngole tantou pisi le na tuluan tuaile polokalame o le think a minute mo le whanau foi ia ma le mātou polokalame nau silimatali mo le neia sunga fua Pamtinga tu leo unanga por whalakeke le Finas Delight mo ye keke o aso whanau whai piponga ma so se wha mo le lango i le pea o le polokalame nau silimatali mo whanau i le tu ai o aonga i le asunga fua stofi ma so for Rayleigh ta itasi te le whanau mo le wala o mai mika ma me kairi o te loa nai pisi nisi o le whanau ia o no suenga fo ia nisi o lantu te lena amatalia fo i le so o si tai lo te mama lo tina fai fe awa le toi ina ma le lo matua ia manuia tele le ia fiafi tamai te la sunga fua ea o a fia le tau la pisi o neipo tai au ia na so swani nai ta pena le fale vacuum le fale fufuru ipu ngau le tanga mea wa ai au la pisi ana tau ai luma o le fale le driveway tu tono le la pisi Tato filo i le stofi aso niwa o tai au o le tau polokalame ua whaingoina o le tuli matangau male whale tui ana tasha vai lua male sa sia ai alofa tele tulama mo tole whanau le rivaenga o le fiafi tato filo i le stofi le alofa o le tua. Tasilima i watolu amo Radio Samoa. O le wan tui valu midu tona tale o le July whasa moai o se tautua le na mo o le reia sunga fua whai wale antoa wha antoa ifo i lau antutupe le neifo i vaenga o le fiafi. La se ngakana ua sala ia pe le tautamani i le tantou mafutanga ia matu hatu ia te oe no lau titi whaitama teite anto le tua lau tau soifua malamantu ola tui whiloa i la so antoa i lona lofa malona nga le leila sa se lua o le nganga ifo whaiva pese tali anto savea ma Isaac Paunga o le anto mafutai pe mai a tala mai Australia le ria fiafi se ulia le July fitu le poa na neisu ia leo no foa e le uso ia sau siu whanua ma na whangu fuala au se ulia le poa na nei alofantu fonga mua le nei fa sui fuia Tolo imatautu Male penisula mai molino Le taitu pito ia pia Sio utaulanga manaya Efe pula mai ile sau O ata uma o fetu ole lani Sulungia ia umasia uhani a omasa valivali Le pasina se Yesu solo ia samoa no uatulu Se ifai mafia fianga Ie mama atene matama Olo sisi vai ma pepese